unkan ko ban kire na ko e kwase be ko se be ya de ma sunju aba ye nyima mimi ne oba no na to ye ko ti se ko dane a ensu ni nku yen na so ti so ko dane a ensu ni nku no to ba se me ka kire mtu ile me ne boni dia waka no nti ye de ne ko be be ye wo no na msiyu omo kodu a seconds na sa atiko ono mo se ne sa de a ya mo sa mfa no mla ye kurom ho ono mo de ne bae to de ne bae obedu ye na wo se ene sa de wate sof nka okuro bi ye friend fa ye den e ben ayom su no pa nti sa de a obekọ sa sofo no okọ sofo no ho no na sofo no wan kwato sofo no wo ba no konfo bi wo ho ye friend na pozu sa konfo no ho no wone ne maame e ko ye ntom ba ye na obeka kire me se konfo ne se sofo ne se obeji ne 2.5 asana wa mana timi awo na msisa okay ene si eskani mo na ji 2 million kwa mano na mdisika na mano one ne maame nyina nti akire me duebie mu na chese konfo ho no wo mko enye sofo ho no wo mko afidi obae me de menim hwe na metiwa afi madam fu bi na biba o fa ayi wona o se masa is a grand scenario say yasamo akuma bu Nsem de Nsem baba ya de Nsem no ba wi ha ya akuma 87.9 FM akuma bu Nsem juma de braso wi Maa Akos minima bedwafo ya ji adwa na ya de ebramo ya den sachenfo a wodi ne birthday no ni ya de ebramo no o sho bre na akasema be sedungotwe na chese donko enya abo ewo yen studios ha say minimum say nyame adomunti ho ye sede ye nyina so ye ho ye no sabre na akua koko wa ha na evangelist Samuel Mensa afi akosua pokue sikapa an ono so fi ha say na Ishmael Haywood eboye chidom eni adontene na yawo ediem ko social media Facebook Akoma 87.9 Mamodian like and page no comment na share efama ye YouTube Akoma 879 FM subscribe na me notification bell no so breso you get notified share Emma for from so into me enya bi enhwe sanso na make say TikTok on so edi atweguo ewo ho enunti TikTok mo share my yenua bema oyare yase no dodo no carry shortage Gully shortage. Gully short it. 87.9. Gully short it. Yaso ho emfa gully. Onyankrompon emma wa ho den papa. Anhwe ya beka se gere shortage. Guys say gere short do. Ai nyame empeja unsi opa emma ye why. Okay, Anna Samuel. I see yo good afternoon. Nana Henry Ochri Alizo. Nana yay mete one catcher watching live from Cyprus always enjoy Nsem. Keep sharing. Today is Friday no kwasem. Mas Babette was a good evening to everyone. Okay, our country was into watch good evening. Gladys Toga was a good afternoon everyone. Sewa Chris Love was a good afternoon everyone. Ghana Kumase was a good afternoon to you all. Now just a message is no Facebook egusuada eba Bernard Nana Ado was say I'm recovering now. Maa Akos, thanks. Okay, get the shortage on was say on your friend Bernard Ado no okay and then Yamia say will recover and Ajua Buahima delays or see greetings everyone UK and also Edia and no na just a message is no eba na so ya for so 87.9 me Facebook for no ache papa YouTube me chia mache and mache nyame onko so a ensham na onka mo ho papa na ubenya bi ahwe wo Osai TV wo Umoti TV no eso sanso na Rabi 1 TV ewo so na ebodonko enso a Onua TV e de betum live ama wanya bi ahwe so ewo ho na sabre ya wonya fantu mu de sebe ya
wo miss no starting no na just say also what to me ahwe no Rabbi 1 TV and I say we say Chrome TV na bibia to me akoso the amount and to surf our phone and make Facebook live YouTube live and also TikTok na wonso ehwe ewo ho na bibia enya kama Nikki Pizza Fan Club UK da so mon share emaye yenua ba Nikita Papa Pizarro and afi yenua members e woso nyina fans of Akoma Nsem Maa Akos great family and Akoma Nsem Fan Club no so ewo ho mon share emaye Free FM 97.5 touch my manager dachi hene ene na pump for so ebuto ya wonum ebo adwuma nika onyame enhamo enra yani yenua be ma Mawuli Jacob go so ayum so ena edi enkomo ni nyina ene se wode ne ho ba beja osofo a ye fre no Isaac Buache na Isaac na yira bampaibo waka che na yire se wa yi nikunu ana bema wone no bema bi afa mfonini na wode ne nam bema obayi kobo bema na mane wanyanto bo ase na obo sofo ne dua edua na nkasa ate afa ne so afi yakoba se sofo se se kra de nya dua na obo no Akoma FM 87.9 Kumasi wo eno ye ne sofo de nkomo na ye pon ye pepepe ye frɛ ye nua ba konadu ye frɛ na ye nya no ye pon ye ne nya no na kra ni se de asam no esitia no maame meba na me suba be yima no enti enne eye Mawuli Jacob verse akosua konadu Mawuli memwa ha na apom te say nyame adom boko eno a wokọ ye chedi pacho di okay eno a wo de asem bedan yen na ebia eno wo bi anhwe bi ene na obi behe tu boko wasem no tofa kakra bi won bakwati ase ya to sempa dia makusia pacho yo na me da ase ma me pacho me yire ne akosua kwadu a me ne te go so enne me na mekunu echina me mpana na ekunu ade chia mi sister na ekunu e ma ne ya kasa ma me ye se mentimi ne ntana bi nkodu nti okodu nukurum no na o sa afle me nua obuta se me de me sofo se me de ni picture Akoma ala mo se me kukunu e ma nya abotere ma me free nsuo di bo sofo ne dua nti no achi no me be yale me emban se be 3 days am me ne so mra me ye nane oso womba nti no achi me be yale ko ba bia ya se ya chechire me ena we ya se afi de me yere no se ne so afo se je se me be pa ne chew de bia je se me be pa ne chew ena me se me pa ne chew afi de bia o tata am se ena me se okay ye be kwa wa ko pa ne chew nti e ko ye no wo se me ne me yere nkoka de o besi no wono ana ya ade no won dem tu bi ja me ena me se yo ni nyina ko me yere no ho ye kodu ho no me yere so obaje 300 million e kanya ma no bedu 250 million tie no ho no yesom nti ho no ameme mfe anase pressure bi ne di som nti e baaye no ye ne sofo no ko da dem ma ade achi sa ko abusuan ho ma mo kanya ma ne besi 5000 se no de de ba fa na mbusom na no ye anya nyina kwa na edi bi ba obetima so ma me hu afa de e be kwa kosi nti e no achi no na emphasize ye ko e preparation kakra na ye fle sofo no se ye ba no ho sofo no se enya no ho na ye mra nti ye nkokwa adu ye se ye kokwa adu se ye nkwa sofo no ho na ye hu de etuem na mse na ba beda akoma mu na maboa me ahwehwe mu ama me masem enti wate bema no asem a ode ba ye nyina sesei esanse enra ye nunu no na yetie mu nti ntempa no ano ye nkokona du ho akosia konadu ana within ya akosia na okay akosia konadu na ono so emo ye nchiremu na ye ntumenti asem no ye pa akosia memo ha ya boko de me pacho nyame adom wejidi me pacho na den na woni be ma tena ma wo memu nka mienu ba ko afirimu a mienu na be me yetia wo na so kakra bi wa kan ji o se kafra o se menda kafra nkumkuro enu ntinya de amede be chewu a ahoma eto aso bebre akosia sai na asam no fiti ase ankasa na abewie ye nei mampacho medawase ne nura afefe de amoye maame na asam ni nyaa ne se me start e free pemu so
mini dinka kotena hina yini pa mu so hina yini pa mu so no minua ene wale ho efe ne kwadwo eti kwadwo no ebe ka kire me maame se be ma mi si wo pe oba ene natena eti man yi nso no woni minua kwadwo ne na ye adwuma no yo operator boy ema blay nti minua ne betu mi blay mi maame anim ena me maame e ka kire nsa akohia asema wo bla bekani asani emuso na be fam na me ne be ma foforo na ede eti wo na me ne be ma ne ti ho no ma bla me ne wo tano so enti minua ne be kan ye no ena maame ka kire nsa e bia tano so ni no wo kom kura no wo yire no won kan kire enti no tie de wunua ne ede e ka no ne ko ne di echiri ne ye nhwe sinya mbe yi wado me na be ma na be ye ho ade a ena me maame kan sa ena agya ifore nti minua de me number ma be man e ma be ma ne frɛ me ne ehia akuma se roman ene ye nyina ehu ye ho ena ye ko ye dan de ya nkoda nti maame 1 million ena me de eye kesika ko mikru nti me de ko ye no ni week ene wo frɛ me sa me mla ena me si okay me bla na enam ne so a me ba ho no ne yira wo enti me ntumi mfa nsapan emma enti ni me serew ene ye send me bibi kakra na me mfa entoto nua ma mle girl no biso dia akra na to me ena me ka kire blay na blay send me scan na me di dwa na me de ko ye ampa me ko ye nso me ko minua no ho e ma minua e di me ko blay ho bla me di me chia ne fie wura ene ne sister na o wa ha se no enu mele na o ma me gina so ye aduane ma ne di eti me ne to nsa didie na asema blay be ka ne se eti wo be wale me ena me si adenti na wubusa me sa asem no wose obabi agigi mi sika adi mi yiri wuye na obabi agigi mi sika adi abra wa anwale me enti na me busa wo sa na me si o yenum suye ntwa opani hwe de nyambe ye me ye mienu ye hwe de nyambe ye na me kansa na me de kire be ma no enti mi di 3 days wo ho ena me de ekoye eti bi de koye no ena me ko tano su ni no e wo ka cha ni se me hwe de ekona ontumi muwa me be menya be ma foforo be de obeye me ho ade nti o mi ntwa so na obi antan ne baabi na me hwe so nko maware eti mi kwa me ko na bra na se ni buofu ti 20 series ena bra ne di ma me se me mfanye kasika na me mfamla mi kulum nti se me sibi me ni na jaya wate ena me de baaye nti me de baaye no ena wo sa afre me se me mla ena me betna ti betna wa mi nya be 2 months 2 months di mu no da ko be me yi kwa abonte a oba be ka kire me se eja papa bi ye friend eja bebrese eja bebrese se mimi fie ye nwale ye emuma ena me se bla enkoma we ko so da be wose nura na papa no e ka kire me me si Maa Akos eja ni su eni areho e ma me fi se mini busuani bia wo pa musu ho e ma ye fie wura obofo ka kire nse kwaku asema wo kan de hwani ye ne se pa se me bani sa kwa adua enkeja bebresa nka me si ni court anase nka me de ne be kwa yimfie amena be kira de kronti ye nwale akwala no na de kinesis ye friend anti afia oba ayi no kwaku ade a wo ye di wa anya de nti pa akwala ne chew na o pa me chew na me de me kunu to nti ye to na me de wo me ba panyini no ma adwa ti ma adwa na sikasam ye den na bra yi se o kwa akodi pa e wa awemuso aba na bra yi ko awemuso to kwa week bia na oba kwa week bia na oba afedie ni 3 weeks ko ni month no no o mafie enti dako yo hwana mi kuni baaye o se enti bibi wona me se wan to pan wa amle ni wan to drink bia amle ma adwa enu o se ma anto hwe amle mo enti wo ba wanwura dem wo te bench na wani mu ho na so asema be ma be kan se wo makomalam ho me malam so ye baifuo na wo beye ya hoduo nu wo mama adwa miensa amienu na wo so wafa miensa asem we die chese bla na me kan wo edem na se aye me nko a eni pe twa me ho ahia me ntumi nyima no nti obofo no ye fie wura no na ye be ma no e fra no obofo eno wo se kwaku ade a wo kai die hwani ye na wo hwene sa akora no ntumi ne ntena ka na esum akola no na onye dai wonko ena aka cha obofo se wo be ma me 40 million enti no
wo de be pata me na mako bi kulum wo hye na awotwe etimi ya bi ma na mse kwaku so ofri sa awem so na akwa no akonyu oba wo so sene me a ana wo so mbo sene me a ka na min kom baby wasi ai min fa wachi enkofo oba na asemafo ochakofo oba enu ofri nsuo wo awem so nsuo ni da awem so kwoti a friend pamu enu odi bo medua etibla di bo medua na wo kono ena me so Natalie na me ba ne hyemechi na me tsa kwande to ho no me se wo me da ne dua na me no mienu ena obeda ne dua no enti ni sister na oba ha se na me koka kire na ni sister ba na obeda ne dua no enti obeda ne dua no ena ni sister kunu efre me se asema ekoso idie wonti ase ni sister kunu efre na ban wonti ase enti no obepoa me no de mi akoba bi kina de kia ena aban no ade kien no se akoso ya yenko ena medi nanim enti sa ya yakɔ nyina no ni ye kɔ malam fie ena aban de me kɔ malam nti kodu e papa no busa me se maame wanu asɛm se ne papa me kuru se me ye bayifo me be ye ya hoduo num mama me ba mienu di wo hye machie mienu enti me so me hwɛ me ho a me ho be ye se de sitie enti papa me srɛw mame hunu se me ye bayifo ampa ne papa ne se wonya bayifo na wokunu awem so na okoye na ana baabi okoye adwuma no akofo oba a wone ne te eda sɔre enam se papa aka mate no se meboa na mo ntema ye dai aye fine ana me de okan na me bla ne nyina sɔre ne ye be fie enam se Maa Akos me ye bayifo nti no bla ni me ni nkomo one me nkasa nsere se me ye ne tanfo malam se me ye bayifo nti wo so pe bayifo ba eneja me de me ne de te ho no enti oba efiri okono oba ho nese wo kwa wontumi na ebu anadwo no mienu na bre ya sole nu wo kɔ 12 o'clock nu esi kwan so satam na kronfo ba kwan so pa ena mi se bla na dey ena oba wontumi na no wo sole wo se yan makodi court aginamu ama me ho akyere me na awem so ye pema kyeme ena me ba han so a awem so fo boys ni bi hafo ni bi wa awem so nti o mba ba kyere e wa hanse me akyeme ena me se aginamu be ya no se frimpon akwakwaje bla bi sika so betwa nua ma no wa ntwa nua no ama bla na ko hu ye wo awem su honom ama bla na kye frimpon atum ena me se sa na asamneti eti bla ifre ono na konta aban no ka kyense ya kye frimpon no aban ka kire mi kuru se won konko yi frimpon na frimpon wo kokofuo enti sa frimpon dwane ya no ma ton kokofuo no no mo de achiaka ena me se sa nti Maa Akos ebedani su be nya be me kete me su me afo me su Awurade obi nkodi ni sika emu obi nkonko dem Awurade kire utumi ena me dem kan se nti free be weekend na se 2 weeks kono ena bra yi honso Maa Akos se wugina se na wunya network ya wotwe ho kakra bi a wunya network untimi eni ni pakro na nyeko etimi gina fa akon ena ma na me ni fo kwa ma mbe ka che me se kwa du kunu afra wo saa eti bra betie ko ntimi ko na me se hello ena wase maame woni ma asem a aba na me se dia se wase menya frempon achi no ena me se ye Awurade me de wase so wa ma me kunu anko dem na ka me ba ye be fa hene ni sister na one ne ba ye no eti asem na wase wonje se sa me makobo se ede ama me kunu na court asem nya ba akofo na enya se ba akofo na enya me ntena sa me ntwen ye beto me ni me kunu kran ye hu ena me se ei na dia asem na he say mi kunu sika kodi mu 7 million e ma bla yu e ka che me say mi nkonkwaje sika ni free sister ho di sata na bla na echi na nko gu apaso e na me ko ye di on ko koko no mu discount mam o mu discount 4 million e ma me no mi sister kunu no aban no ebusa me say me wuli na se ba discount no me sian me wuli na se ba discount me sian me wuli na samprensa ansa na bla ndi 4 million e sha me nsem na me de ko na me frɛ me kunu sɛ aban diska no ama me enti no menya ne dan wo se fa we mi la send me na wo se wo bedi dwa enti wo nso fa 500 ne fa 2.5 kokurum na me se me ton nya ado ani ntos enti mi ko na me so obo mi kunu ama me 2.5 enti wo se kyerɛ me fa nkonko fa nuoma ɛno wo se 2.5 ko sha ɛne me so me wo 2 million da ho me fa nya twenti me be so wo so obofo ye fie wura no enu oso mi su 2 million ena me de ba krom na ba be fa nuoma no nti ho na me kunu ba ye o fra me phone so say 3 million na aka na me nkonkwaje ne woni sister ho ena me ka che ne say
me to be nkwadaka na asam ne ba ye no ni sister frame me fie di matam pa enti me to be nkwadaka nto no amra magi ni sika ego ni sister hono eno me kan sa na me de kire no enti ono ba ye na okọ ni sister hono na esa da ni abufusem ena ni sister no edi a kire se me betete wo montam enti me ntena se na me ntwe na me mehu ni ode be ye me ena ni sister ni wo kan sa asam no na otwe me pepepe ena me yale ye Maa Akos se ni sister na ko akopa ne to ase abom dua abrami nim ho hye se me betete wo ne ni nua ntem na enye wo na de na odika yi anka ya bechi wo kunu ya se yenya ano no a wani ji yi enye ni sister kro ya na fra o ka che o se nye ba akofo ne nya court asem na eno no no ka bia ma ni nua be me ya na se no ka bia ma de me no ka bia ma de o ya che no no ni o ka bia ma de ya che no no mi bi kire mu che ne se enye de ya che ne na mi bo se ma no na mi bo ma ni nua yi enu o se ane waka enti no me de enti no watai ni nua be me ya no ati bla na chi watale bla na chi enti ka bra ni nua ne na nke ya chi nua be me nkotu ayo enti sister no enti na yale ne kwosho no ena ese madam fu ka chem sa sama ya kwosho di me ntete ndi pe bia fa ikwe so ma me ne se me kuma na agbo me dua enti obeda ni dua na e ma me frɛ me kunu ba ne ye kan ye tena se e pempen so aso ma me no ese ye mpa nsuo ye nye se ne ne ye ni nyina afira na watwe mienu ko na ese yale no kwa na ekoso e na me kunu tu moto e ko ne bra wo wansamile e na wo ko ni bra ka che ni se ni sister e na apa ne to ase wo nsuo magbo medua enti so oja me hɔ kwa mi mewu ni sister ne bo wudua se de ne nyina so ne sen se mimi no e ka ni se mima yo ba akukɔ nyini e na me betete wo ne nua entem e de na wa ya wo de tete ne nua entem se mi kokɔji sika na me ka kire mi kunu se de aka mi ntumi nkɔnkɔji nto no ankɔkɔ da ne ka no Akoma FM 87.9 ena chese me de eye de e kan sa nti mi kunu be fa me e ma ye ko ne bla na oda ne dua no ko da ne dua no na se na ne sister ne jitu hu sa mpase wa bo ne sister ne bo dua no sa bla yi ko ho wo bo dua no tu free krom ho nti ni ehu na kira kwan nti mi kunu tu moto e ko ho ka kire na busuafo se wo ko ba bi ya se ni sister na abo me dua nti no wo ko akokum ni sister no ono ane to ne so wo bo a chaso nti be ye no ena ese ko ba bi ya be ko da ni dua man ne ka se na otwe me magi aduro ti be ko ye no na ese ko na me ni aban no etu anamo ko malam no na aban na fire cha ba be bo enkrofo ma ne ese me ne ko ye no ena me man fa ase danko ena me bosom na chimi ena me no me kwete sa na ese me kunu ni ba na obete a ebe ye nsem pindi me ya me di da to asi ni bla na oda ni dua no so mpa me kunu chama me ma ye ne bone se me di bra me kunu na ko malam honom esan so ka cha me se me ye bayifuo nti nam so me kwa akɔhwɛ se me ye bayifuo ampa enti malam no ye dai empa chaw ema me nti bone ama ye den ma ye edi etia me kunu eno kan se na me si yo ena ofre me kunu an ne kasa enti emu ana me de me maame extra ne se opeso ode me ko me kulum ena me de mba me kulum enti mba me kulum Maa Akos bi be di bo so me nwotwe bla na nsi hoda afere me maame toto obro obruwe enti ho a na ese me ko na kwa akoto enti da ko wa no ofre me se kwa aduwe wo hene fa me se me wo obruwe eno wa se me wo malam ho se si ameka se na me ko e malam ne se wo fa machi ena me se me malam se me mafu achi abla me yale me ba me kurom yi anansa me ne wo tena fofore wo se wo ba wo kurom fofore ena wa fa na chi na me se ei obi a me yale da wusu a me wuo ena me ba be fu achi iti bla kika won se nti ho me frɛ me nua kwadwo na me se kwadwo asama wa konta e kani o se me mafa na chi ena kwadwo se wonya na asam no fa ne jimi nso honom na sa awem so ho na okoye no wakwa akofo oba wone ne da kata ba akoso sɔle ye sa walefo enti no opese wo pam no mo oba ne de ene ne tan enti no wo ye sa no eti Akoma to yem yenim yedi enim kwa be fa so be wonim se o ka se wo pe wo na o man be kama wo no e man no pa kire se ene so o ka sa na me see you ti bla ifra me se me ba ne birthday do so me fa akora ne mla na me koye no na ese me kodruye na bla ade a chinye me ne tiwa no ko fa
yin no adwama mo na sem ba ye ani oba wa ba adwama don't be ni ntati bi nyi nuoma nko na sa anadwo bele mi hu ba bia me de nuoma yi fa na me ko ye fie wura ye fe na ata na ni nua eda no wa na me ko dwa ato o mo so me pa me kuru chama me no de o se me nko a o ma me na ade achi a me ko me kulum ti papa na betena se o mo ka ansam no na me kunu bomasoma kesi mienu abla me ba ne hye machie ene papa ne se wunwu ade obi akurade asema beto yanim ye ka ansam no ye mimie ma no kura no wotumi abo bi ba sum enti asem kwa me nanka sole ko ena me kunu papa ne ni nua sole ko ye enti o mo ko ya na me kuru ko yi kosua se mi modua se mi mfa na chi a na me se papa mi modua tade chi na me ma me friend se odi ba ko pe enti ofisi on timi me ntena wonya me kwa na me ena ogya me kwa enti me duru fiada ne me nda no ba mabusuafo so on timi ne me ntena enti obegya me mabusuafo ena ese abusuafo no kan enti abusuafo ne kan na ese de mu kan nya ese wo se me ye dwamanfo ena me nana se wo megu awale enti no me woni me nkom papa no ne me tena ye no wo hu me papa da ti woni me nkom papa ne nko ye oba be ye me wade oba be ye me wade ene ye ko me papa ye ko me papa na ese wo ka che me papa o ka che me papa se me papa oba be ye me wade na me papa be je sai ena me papa se obeji 3 million me mampa wa ena me mantoma ye firi oba be man se me papa be je atafere ena se me didi na chia na Maa Akos ye di kwaji kokofuo na kokofuo ni mu no me na me kuta sosha ni makwati koko no oba be sia masesa koko na boa no na makwa koton ble ya di oba ya ni so di moto ba kotu koko ni beba ni eton me hata koko ni wi a na ma me wa million eti durumira bi no na me se me ton chechila ena ble me gini ni susu ho me ni susu no ka che me se obeboa ma ye chechila di mi twem di mi nsa twe jasa nya bobo ya mienu na sa ka Jesu ena ebula me de beye de me de ebe afedie bla yi ma miska o ka che mi se woni bi ema o fata no edi mani ko fire ebula bi ma me to fata ko fire ebula ni bi ma me no me de baaye no ti mi ye nchecha na ekoso na afede ne se o be wura mu se wo hwe si ye to a enti na mi bo nchecha 1 cedi ni 15 na o se mi mo no 15 ni 2 cedi enti wo ye no ka cha mi se hwe ne se eburo ni nchecha ne to dia mi nkwati koko na mi kwati koko mi nya 11 million no ena ofre kra chere ka chere se mo face kan ma me on face kan nto won no ma me 1 million ti ni ne kan se ni wo fa se ya leda edua ya nkwanta nti wo ba na wa ba be scan no de me che fa ma me oba no ma me 5 million de ni pa currency kan no eburo ni kokoma no ena ni sika kokoma na se me de se scan na ye ya ena se me na me de be fa afuro enti me de be fa afuro no ena wo be men nya boso mi ensa na me ko hospital ti hospital no mka che mi se mi moja wo fom enti no mi nyai mi ye adwumade a mi nyai ena omo kansa na me see you ti be na me se bla omo se mi moja wo fom enti mi nyai adwumade no wasi ya wo ja adwumade na ni obeji di obedi enti bla ne kansa no nesa wa start so water me wa start so odi me na ne yire na wono ne hihye sumase no wotimi yo ba wo yo ba nka me yo ho ade wo bi akutimi ko feche wo hwema ba ma di wudie ye ye wo ho ade na ma nka wo me pe okura na nka me ye wo ho ade kura nka nye ne nti me mpe no kansa na me see you mati ma me sui ne chese aya ho me tisam afedie ne bla afese wo ba be di ye nchan bosom mienu na be boa na dwuma nti ne bla be di bosom mienu nti ne bla ne ko ye no ena da na numila na ko me se bla ena de wo bla akode a ene e mama adwoa ne ma abena na fom na me no mienu na soro o ka che me so man tontom nwe ne ma ti me ne mienu da fom ene nkora ne da soro neso o shale a wo sai wo ti sa moda enka wo kuta bag sen ejina kwa ho e bo ahyawo moda no hwan na yire na one ne ti sesi ya no wo ti sa moda enka wo kuta bag ejina e kwa ho bo ahyawo ado sa ba ne bo ahyawo ana opa je so oba no ho chile no sene me etinka sa mimi ne oba na nka me bo ahyawo e ma mi sui che se wo ba wutumi ense bo be me be kan kire wo no ma afede e ko wie sai nese woni mani nhye we edani na mtuko da ejale opemfo mtuko da ejale se be ya menyima somdue se me tese e bi kura dwenu me na Pentecost for ye mpaibo na se me ko mpaibo ni bia
be me di afeli nti sofo bi wo ya chire ho no mu a eye omo ye mpaibo a femfo mi ko bie ye frɛ ne sofo ata me ko sofo ata empaibo be me isi makwa ma sofo ata akwa di me mi firi wa no o mi te sa asam no sofo ata ne me da o ka che wa na se o te me te ba no de man fa anya asam eti na me kwa asole ni nti be me eje me fon otoma me oje na ade abra me firi ho ba na me nkita fon Akoma FM 87.9 what me age phone na firi me nsem na ese ma de be ya ne se me busumi apa ho me kwa busumi du ba busumi du any 3 weeks na me ntumi nwoi na ese me fu den so sa okono oba o se ma yesi efiri oba bi o okono oba ka che ma me se efiri oba bi o oba ko so wo moni din oba bi na chechire me ma me ntumi nwo ama me ta amapa ho ena ono so di kodi nkomo che ni nua yima se wo ko oba bi a se ni sister adwo no ne ba ha se no ena akọ chechire me be me ya ni ono ankasa ni nua yima o voter ena o kan chire ya ni nua yima betumi adi adanse se be me ka chire ne se ni nua be ya wo ne ba ye na chechire nti a wontumi nwo o kan na edu de adin se yima be di ama me di a minim se nua Meba Akoma 87.9 FM Akoma mu nsem dwumadie no anu aso eguso da wutie no enra we eye continue story enra ye ne Mawule Jacob edi enkomo nti afei na wo hwe yen live ewo Nua TV a enra ye ne Mawule Jacob edi enkomo go so ayom so ma ye ne sofo Isaac nso edi enkomo na be meyi ekase oba ya kwa sorry na yura kwa sorry ama sofo ya ka kire ne se wafa ne mfoni ne de akoba bia wanya toboase me nam so ma ne boss sofo ne dua asesei oyare na nsoso ba bia wo beko bia no yanka kire ne se yo no ne mom dua bo no na eku no na mom no sofo na achechire no na wo ampa sofo nso akase wa chechire no according to Mawule no sofo abie ne no aka chen say me na ma chechire wo ya mi ku wo na ye ne sofo di nkomo woti mu na eno ene nei yensa aka oba no akasa konadu ono so chechire wo ni nsem emu ede eche nti wo beto so a na sede asem no esitie no oba konadu to aso eti yimaka eka sa asem no na msi yumate eti me wo na msi da bi me bladodo no obi amanya me ko busumi du ba ko na mi ntumi nwoi enti no mekwa gidi ni sofo bi ho e wo fa wo ye de na me ne me maame ekagu ma ye kokwa na kesika kwa ni ye ni bi nti me kra me kunu sa me ko gidi ni sofo bi wo fa wo ye de aba na esa me ko ye enti me ye ko ye ne se sofo no atukwan ma ni nyina me namfom na me ba ni nyina ko ye namfom ye ba so ye namfom de ko ye na sofo ni ho no na esa namfom ye ba na me hu sambod bi se si ho na me se ante se de me si blai ni me fu awro oba me ko busumi du ba ko mi hunu bi kula da enti ante ko busumi du ba ko na chesa aka no anya aka week na mi ntumi nwoi ma aka week me nya busumi du ba ko enti mi du no me sante me ko papa yo tete ahama ho afedi atod ani bere enti mi so me wura mu bi na me ko ye ti papa ne no so asam ne sei ena mi papa manyam busumi du ene na atwe me yansa mi ntumi nwo eti papa mi nim ne ekoso mi kunu ba wose wo ba na achechire wose wo ba na achechire me o sabe ka che ma mi se efiri wono na busuam na efiri mi so ma mi abusuam ena eye saade no ena me kan sa asem na papa ni gu se de no wose eye ne mpena no ena mi kunu na ton me ama wo ba no ba ne ma me akwa chechire me se wo ma me nwo ena papa me yam se papa eya mpa wosian kona me kono so me me maame ene ye fie wura yene na owo awemuso ne ye fe na fia ene ye koye nti ye koye no na papa ne se mejo 1.840 enti no fabela eto ka cha me se hwen ma me ka nche mi kunu se mako malam won na anye sa be ma ne sa kan asam fofra che oba no ama oba na koye ye chense enti mi de minister na ne ye hunu kwa ye be fa so na se enye ne sister no biem na se enye ne sister no biem enti mi de oba kan ye bi ma no be kan de mi hu se enye ne sister no biem mi hu se ene se ye ne yere na mi amako wura ma hu se ne yere ne de ene ye ne yere na ene se me de ba na be ka kire nse didi ni so for so be je mi 1.840 into sim face come to scam am ko siada enti ayi no fa na be ka kire no be ka kire mi kunu na se
so for no so catch yourself mo kunu ya mane malam ne ka se ma me kunu mane se maba ne malam ho ba me kan je se me ko gidi so fo enti mi ba ye no ene se me man kan je se me ko malam ho mi kan gidi so fo fi se me kan o ma scan emfa mame o fa scan mame na me kan sa na se me de ye de agi scan ko enti papa ka chem se ko ebnada me mla me dwale nsuo no enti nyame ya adom a me mla na me dwale nsuo no hunu ye de ebesie ena o kan sa ena me si yo mate enti me ba ena nu mla na me kuri ka chem se me nko sofo ebeneza ho mi nko sofo ebeneza na me ne wo faase mi nko sofo ebeneza ho ena o kan sa na me si yo matinti mi adwada no ena me bua me na me nua nya ko ni wo faase ne ko sofo ebeneza ho me ko di ye ko adwada ya wada ansana me 87.9 Kumasi ti ye ho na woni kan me ntumi anwo me wie so saa bedu awe mu so ena me de mbai ti medu ya numela no ena wose ko adu ye se di pasofo bi nso wo ha se ye nko ena me se di be ma achi ena me sa ne ko ye ni nyina na ewe me nti ye kodu ye na di pasofo ne bom paye mamia nti ye kwa me ne no ene sister bi ba ono so wa awe mu so ni ye ko ye nti pasofo ne bom paye no se fa ne ko hospital nti wode me ko ye ba no ene o se nti wo kwa adu etu gidi se awo na aka wana ene me se papa nti ma sister ne bufu na me se enya awo na aka me a se se me ji sika de wo hwe de wo ne se wo boka de do a ma mi entrance na mi wu fi se ma ble ena yi sabi ba se dia sana obeso wo kan no ya kwa ma sofo se fa ne ko hospital wo se enya awo wo pa kire se bla wo pesa akora ni wu ana nti sane bufu mi kunu no ena yi sane de force e ka kire ni kunu se won fa ka enhia ye ena odi hia ye kwam na odi ye ko go so hospital nti ko duru ye no na ese awo na te ko ade chi mi nda no awo na te ko mi ntumi nwo ena doctor ka kire mi se de esi ko edi on ko hu bi da nti obato me duru o ta kire mase ama wona ka me dendende ama wo ti mi frɛ mi kuruma ne mla na se frɛ no pa no ekopem no nkono ta nkwa mi nya akokokura nya den eni obi amakɔ awo so eti doctor ne kan na me fa phone na me frɛ ne bla yesi beta aduro ma mi o na infant sha me teche ma ase wo se wo ni wakɔ na na pozo ho no mo a wo se moda na eku no mi si doctor ho ne ensi wachina moda eye ne mpena no na na pose no eye malam na wokɔ ne ho me kɔ ne ho no mo no sem o ameka nche ne se wakɔ malam ho o ka so odifo bi ho na me minima ekwan kɔ fa so ehunu ye se me kɔ na na pozo ho etu okai na me sia enti wa hunu ache se makɔ na na pozo ho eni sa asem na wo kan ye dai sa na tie enti wo yire ene ne maame na ye dai akɔ kyekyere me sa asem na na ye dai eka enu wasi wakasa mate eni ye ho no de mi si ho ena mi si wunsi wo doctor se beto aduro ma mi o ma na mi se be men agro no wodi fira no pa na doctor ba ye no ekopum awie no mienu na mi kunu si wo se obeto aduro edi ama me no ama mi sika de ato aduro dan ye ko 1 million ena o ma ye de fa dropping e be du doctor ye hu sika nyina asa ade achi ye no timi maame nese fo ne ha no se onko to aduro timi maame de awerho se wo kwa akofila aduane wo go so abonten so abele me nti bi maame fa ade ko na maame ne se won fa aduane mfiri nti akura ketwa bi ne maame 10 cedi ene wo de to aduane e de bla me na ti ansana nurse ni katem se ukunu number wai ena me de number ne ma no wo frɛ no se ada bla wo pese okuma akura na ni ye pe duro di ato akura nta chema na pese obeba enti bla ansana me kunu sim no me nsa aba I go so hospital ene obetuetu aka no ko no ma 50 cedis ene se ye de to ye ho ti ma wo so ne eye den pa ya de mi she 2 o'clock ne so ye na se aye dia ma me akora na be hiri manam mintumi nkyem ma radiga me akora be ma we di ma faso wo mintumi nkyem na akora hiri manam na na se fo se mi hunu bi da ye hunu bi da rade bo aye na wo we de hunu bi da ena ani ye yem se ma me na se ma bla mintumi nkyem ntimi sira mo mkoye mo operation ena mo de metena hwim no mfrɛ doctor na doctor be no mkotwa me sekan ma wonu so kwanka mi wu me mfra ta nyina te koi mi ntumi home sa no modem fra ma be hyehyɛ mi hwinim mama rade ansana doctor mba yo be yi akola na de ne koye eza akola na ye mele na de ne ko hye machine ti mani so tete me anopa adwada anopa Sunday awia no me ensa na me kunu baaye na obeso me nsa se yenko hwa akola no yenko hwa akola no 87.9 ne za to ani gisem fedie me kuru so okwa aba
duanumle na oba betuatui aka na wo ho no nyinaa ene se ode koye de dumi na ho me da ho ena nurse ni bo no nkro no ba na se man kwa ndi sole bla na me dimirika ya semi love me bam kita me na me didim na mo sinya abotere yesa bebi a wo no bebu ahye na me kwa se ma me na asimi ni wo se oba na ye mle na mfra ma ateko na me jam se ruade so na ade akra yi ma me dia kasa ye bia anye ye no ana ahomache no nan adwara ahomache no nan na akra ni wuye ne o ka se me mfra mi kuna me se bia kwa ni bi tumi mfra be ma no ti mi su na ma mfa se kwa no tum ebi kwa okra na ne ye hwehwe di sa akra no kwa ma ne nko mi kunu bai abebe twetwa aka no eno mo se o mo di akra na ekoma bola fo na mo na koto na twe be ma ne se o me mfa akra ne ma bola no o pa adaka box ni bi eno odi akra ne tum eno ha dropping eno okoto asase wa awem so eno osie no dudu hanki fita no odi gu akra ne so okosi akra no nti wokoye no na se kana o ho nyina o sandi scam dia twetwa fita na egu ne so no hu e ba chan na me wo doctor dem ho ho no bobo hanki ne gu akra ne so se ye de ne odi ne to adaka no odi hanki fita to ne kokosu sei ena ndi odi akra ne tuna kem ko eti ayi mi ukuada na bedruye ma bedruye nesa atose be mi nkro ni kakra ene me ka se nti yankwa so na yenhwe de esi we che se ne wakọ wakra na wu free wakọ ndi free wakọ wa se mi maame na awi akra no enti no yankọ na mi maame ye baifuo ene mi maame se mi metumi ayoba na o maame ne kwa maanwe no na ne ba we se na me bewe no waso maame we ya woto wo be wu eja oba no wo be wu esan oba no ho ene maame so wo be kume wasian mekum na wo ade me kan say Akoma ma se owu ye mi na me kun no ma se owu ye maame se Jesus nti wo be kum ya to atwene ene wasian wo be wu eja oba no ena asemo me maame ene me dance ni eda no edam e maame ko fra me bla ye fra no na wo de ba no wogidi se mawuli ti me kase wo ne wo maame enu se okum na ase me se wo kan me maame wo ho agosia kunadu ma me maame ne me dance ni emma be ma no ari me bla ba ko no wa wem suwo e no kan se akonta wo se me nua ba nko se ya me metere wo mfie dukura na me nya ne yere nti me nko me kire se ma wo di asem kase na eba no wo se ma wo litimi ka kire wo se 87.9 Kumasi wo maame be wu agya ho ai na ase on ne kumo no me patwan me maame ne me dance ni wo ho sesi ameka se wotie me awiei na so maame nso se de wo ka se ono ne bra no wo do ntimi nka no kure ma no ebia wo maame nso e frɛ no no nso betwa ntro enti me kunu ka asasam no e na me de ye de boy anuoma no ye ba ye homache no me kokla no na ma adwa se da mi ko ma 10 pesos ko wa ama me ba ni bi case ka ko wa ama mi bi mi wo fa mo na didi to na mo de sende mi a me de ba mi kulom ena eja me du ya na se mi kuro ni mo abele fira no pakopum awia na me ni di ena mani su esa be biri nwo fie ena mo fra be ma ne se wan sande ska mo man fa man ko doctor ne so mi wu a o me busa no fi se wono na ama sa operation se mu nya de abemu asa pam ye case ka ko ama me bie e fra no pa pam sa be mi ni di ena me busuafo ni bire ne so pa ansa na mi kunu e sande 3 million e mo de mi akọ doctor anya me aduma me ho eto me na me ko ya ne de adaska ho honom e bu 100 series wo da sande ye bu 50 series wo da sande ada woni bi o sakoshe mi ni bi di 20 series ne fa ta aduane e ma akola no ko pim se e di frɛ e bo ni bia na aduane nya ne se e da no me ye kofidu obu adwuma ne bi na me po adwuma ba me ni nku amesra na me kokuro fufura so akoto nku enti me dru school mu ho no no na sofo bi te school mu ho ene wo frɛ me man bi te so school mu no wo frɛ me se memela ene wo se maame nyum se wa wale se maye basa wa bra bomu se maye basa na se no nko na asori dem me nko na asori na me twam ene wo frɛ me na se wa hye de hye me ho nkom no ka se numela no obeya asori ntimi nya dai memela nti Monday anopa no numela ne de me koi ti Wednesday numela no ene wo sa ka se obeya asori ntimi memela eti enumishol na me koi no na se mpaibɔ ni mu a no ka kire me se obusa me se hwan ne efra ne mawuli
ena me se me kunu na owo go so no me ba ne papa ena ye friend ma wuli ena o se ma wuli edu picture nam edu picture kwa akoma malam bi wo twa rasta no the picture no akoma malam no se ye nkun firi wo no ma malam ni nkun a na asuo ta no akofa picture no e de afiri malam na hye ye enti so furi busa me se minima asuo ta no ena me se asuo ta no de mi minim ne se mi wo fa ne kwam no minim ba bi nsuo ne edai eda enu o se ne wo nkwa ene asuo ta no ka be ma wenku oku ato atwene no wa wom enu o ton wa na nka wuwu enti no ko kete so fast da menyame ena mi busa nse sofo ye be yende no se ye be bo ho mpae enti Maa Akos ade chinye no ansene mitirim ena me frɛ ni nua yi ma na wo voter no e ka che ne se me kwa asole na asam sei na sofo na ka na me nim ye wo nua ma wuli no o je frɛ me wa wale wo ne wa pam ma ma de makomi kulum e de nta wo sa de me picture ko akwa akokume ma me ne ka sai so pemu so na ne yete no me nua magu o sesi ya me ka sai o me picture nyina wom enti sofo ne kan na mama de me so ma gie di sai no kole eti yimane me kan na yimane sei me nua ma wuli die o penu so nto betimi aye ima kacha me phone so sa ono ani nua ima kacha o o kacha me se ni nua ma wuli penu so enti won de betumi aye enti wo ye na me se me dia sam na me kan enka me no mienu ntam na ma wuli minim de na kuku ye de esitie wo penduabo enti me sraw enkobo na mane enti enkobo na mane no kobo na yire no a won ne tena mane na yire nso bo ma wuli na mane ene se me wuli ni frɛ me na wo frɛ ma wuli kacha me pa cho da bi sofo bi sise ni me pa cho da bi nemom ni nua ima yere ni nua yima no na me kacha no kacha ma wuli ne yire a won ne tie anu kacha me wuli ne yire no sesi na ono so kwabo ni kunu amane ene se ofa afon enti me de no dan ko no se obesandi misika ama akola na me frɛ na me si bla me kofijo gbadun kwa me ni sika me de to de na dio enti sika na wo sandi ana wo se for gibi so na wo se me do picture nam e ko mama lam na wo me be ku agede wo ko udwa picture ho no me si na asama wo de nya abote be mama ko nye de enkofom tin ko na me sere ene wo se wo se me mfa wo picture nko mama lam wo ena wo se me do picture kwa woni sofo ni nyina na ofrɛ fa ho ye de nsuo na odi bo me dua e wo phone ni so enti obo woni sofo ni mienu dua nye sofo no pe enti enu na chi no e na me friend se kwaku wa bo me dua o wo se ma wo dua na me bo sofo ni dua ntu nka ho e na me se sa matenti wa me friend ni bla ba kwa friend ata e na ne bra no me kan ni se me nya ache no wo se me ka ache na me na adane e na minim se bla ni kan yo so anka e ni dua na da wa be se sa bla yi enti wo no ofrɛ me free ni na o twemi enu kono o frɛ me se me mmra me enkoda ni dua no ɛna me se dua bɛn no se dua me nane na me pese bɛda wa ha dwin bia ɛna me se na dua na so bo sofo se me de me ni dua bɔ enti ne ɛna ye frɛ malam sofo no na kokoda ni dua enti me de me ma na wo kura wo se me mmra me enkoda ni dua me nkra me ma me se o se ka cho ma me se wo kokuma se na nko afa so ba me akoda ni dua na osuma se ɛna me se adwuma ne de me nye ubu ma me na me so me bu me ma me wo ka se ma me ba odidi na tam na ɛyɛ me de na me kan sa asem we de e de kire no e na me de etim baabi etini sister ba ko won kan ofra mi a won se mam ko adu me siro boa yen e na me sister ta me mu wo kwan be so won se mawuli edua ne nya no na me siro boa yen e na me se ise me mitumi mboa na ise dua mo konkoda ne wose yen konkoda ne sabre no mu no a ne sister frɛ mo se dua ne nya omunua mawuli nti no boa wo mo no na wabo sofo Isaac amane se asem na esi ye no ukunu abonedua me pa chan no abonamane me pa chan ama o kan de na fa ho ena sofo ne se wabo medua ye hwe de besie ono de asem o kan ya no no na ndi okun ye totwe na anya hwe asem sofo ne kan ya no ena me de sister ne kan na me se maame se me metumi aboa wa ena mo mla sofo ne ho na mo pa sofo ne chew ena me ye de me kan sa e de kire wo mo enti nanumre me fa na de tinye nanumre e no fra me se mai se nya dua na me wuli boy ye no na se ono ni wo bia kwatwe kokko huma nso e na nipa kwa to me wuli na du e na enya no fa na fra o kan sa asem me kuma na won kran no ata no e sa fra me ka chem se nya dua na me wuli boy ye na ono no e kokoto wonu obi etwe kokko huma nso na ma nipa kwa na ye de atu na du me kunu nso kan sa asem na se wonu obi na ma na nse ko ya chi ni tu ya che wan tu mi kunu tu
efa kokofo no ho efa oti nipa kro kokofo na ho nipa kro so ko budu agu ni kokofo so okay enti no nya noa enam si o ene mo hwa wo na mo Akoma FM 87.9 my point back because the SCC awade animu ni the SCC ko se duabo no na ye gina so o se ebra ne sister ata no ka kire wo se o to wadwene mu na nya dua no kra na wo bo mo no woni sofo no na adane aba ne so ama no ewuo no na wo yare na mom eye woni wo bi kokofo ho ma so twen bi akoso no eno na ama omu nua ne yare pepa chan ena mawuli no askasa so be fra wo ka kire wo plane say enye ni duabo no na mom no eye koko ho sensem no eno na obi ato na duro pepa chan mawuli fra kasa sam no fra me kan enti me fan so kan ye na chi da bo so me eno o sa fra me say kwa aduei edua na nyame yo edua na nyame na me say nya wo sesai enti me de ho de man pantie ena ne blata no fansa ne week mu ona ne blata no efre me wo su na me se blata e di ansam no se mam kwandu wa amoa me nua mawuli wu wa amoa me ade che mawuli a na ye nyame a ena me se blata adai eno se edua na obo wo ne sofo na adane aba ne so na kwa okọ toilet ena me se blata de metwa ya ne se me de sofo number be dai ebe ma na wo ne mawuli na ba sofo ne honom no be pa ne chew na se mba ko dane dua ma ye ma ko dane ena mbo sofo ne number na me de ma ne blata no na se ne blata no ni na nsa so ena o mo ba ye mo ba sofo ne wo ena se bi de nsem ko so sofo ne da mu de me kasa na me wo ho a na etoro enti me wo ho no ma enumre na sofo ne de me kunu ni nua no e baaye ti obaye na me ko fra me busuafo ni e betena ase ni ye busa ne se obusa se ye busa ne se di amane ene o se yan wa bo mimi ni sofo ni dua enti no okọ ba bia fa cha koda ne mpiranum ni nyina enye ye enti wo ba ni akwa koda ne dua ene me busuafo se wo bo kwan dua no ana wo sofo ni dua ne nya no a enka wo ma wulu bebe kurom ase se enka wo ma enya wo de wo di mika de enti no ye be ma akura na di wachi ene wa kwade a kwasi ebuo no ene anie ya odi ekwohye no no ene sun bebe akura nkosu yene pata no ene obusa be pa chaw ene obusa se meje sei ene me se meje 300 million ene ye pem so be do 250 million no ene se be pem ho a wo se wa som na mo sole yo mo ko ya de chinye na mo sa ba se scan dose intimate so ene me se mate so me na be 50 million enti won fa scan mela na makoma ntomi yem no mo koda na omudua visa mi le mi mo odua na me kansa na busuafo esa trans ye kan Akoma FM 87.9 Kumasi ikuru ko mo ko fiada me menda me da so da ye na me bai ma adwa no obi kutaba na ni face nya te sane papa e dia hia kura ni tim enti me menda no da ye ni mu Maa Akos asabi bia na me kan se o Maa Akos asabi bia na me kan se ye akura ikoda kwasiada anumre no ndu me bai tie buai miti ah ne de na ye wuti me bai ikoda wonyale na me de ne ko sofo no bom pai ma me na tese sina na ade ne kwa na ekoso na me si Akoma FM 87.9 Kumasi ya me ya aduma me bai edi sisi ya gene to jaache hospital make 5 million ono ko onim sakura ne ko yale enso ho nyema nyina ye dai e wa ha sei na Maa Akos mo fra me a sanity yo aha ya Akoma 87.9 FM yama oba ne bre because enu yama be ma ne bre ma ne ka ne nsem nyina enti na me pese me twa ba ne so me pese wotie asem no emu yie sedie esetie because huhum nsem no doso ena yewura ha ena yesi we na ekume ena yekọ malam ho ena yekọ sofo ena yekọ wura ho amwan ho ebe empratwe baako akosia wa ye wo ho ade madam me patcho anya me ho ade ensa kotakro wa ma me ebusuafo obi empratwe baako ene mu malam ho ni mu konfo ho ni mu asofo ho ni mu ho amwan ho ena yesi asobesi na eyemie na hwan na eyemie ebo enti ma memra me mebisa questions ahodo kakra bia ebetumi ama wate nsem no ase wo start here no oka say abrantie unua ena ekeka no de ne ma wo na okeka no de ne ma wo kra no na wo bema beneneti e wota no so me da say ebra mawuli de onim
se wo wo mpena won de odi ato obi anim se ompe ba ma no na osene nua ba bi da hokwa menim se no no nso nim se wo da hokwa se wo be ma wo ne tie ukom ma wuli ho no uka che ne se be ma meti ho no me na wokwa me wo be ma but me hwe be ma no a omoa me enti no me ni be jai ana me ni jam prempren na me ne wa betra na wo de sie no ma me pa cho me kasa me bona mane a na eto man kan kire no enti saa bre ni mo no na woni wei woni tano so ni wo ho na woni ma wuli nso wo ho me pa cho sa me kwa ni ho no mo no me ba first day na me kwadi 3 days won wa me ba ye no na me se me hu se be ma bla we ni yire enti obeboa me enti me be free ni ho ba ye na me kwa tano so ka che bla ni se me nya be ma oba ye da yu oba ye me hu ade enti no me ni ho biem ade tano so ni be ma no wo yire me pa cho no wo yire ya wonim no wo yire wo machi ban me kwa ofie o me hu ne yire da enso me ne te ho a wo se me kwa ha ba kwa wo ma da bi se de wo se siri pain so no wo yire ne de me pese wo jitu mu anya se me menhya se jitu but wo na minim so wo yire enti kan ni picture ye from so ne de ba no wanya ya wie ti na wonim sa o wo yire okay enti ebra wo hia mawule kan okra kire ye edi asem na mawule edi nkan ka kire wo mawule ka kire me se wa wale ama ne yirewu enti no okofa wo baabi ewa pamusu ha am wo ba na agigi ne sika edi wa me ba cho esono saa wo ba no esono saa asem no abo kan me hia no na asem no wo ka kire me no no so wo ba na agigi ne sika edi enti so so ba agigi ne sika edi amenka na wo mpan baabi nye dai entena edi asem biem na osaka he eno ye no ye koduru on ma ye didi eno obisa me senti me wale no enti me wale no ena me se yemfa ni nyina me nyame okay edi ebiem no osaka de me de oka kire wo ba ko no ho hia me no won kan enti na me bisa eno achi wan ka bibia nkire obiem oka kire me ka kire me de mpran twe de me mpe eno se wono kwa waye ne yire ho ade ma na ka me to be ye me ho ade okay nya no mawuli wo se wo hia no no de asem na oka kire no ma first of all bible say mama man sama emfla mpm fu manoma Akoma FM enso obey oba me nchen fufu ni etipem no so na me uskapa ni be 2 months na forest for be chim me kodam nkawe be 5 days me ba 60 million no mo gimi sa agemi chenso machine afi de finally wo say matwitwa friends rapid ni no ntimi hu sika nyina even kula nipa na beboa me ya je se wo hia wo ba no hia no first year in fact say August September ne ko no de ba ni nti ya so your bad luck yes o pa che so your bad luck me ka be si asem so me bisa wo question onye me question na wo yi ano ma me yanko so me question na me bisa wo ne say 87.9 wo ka se wo hunu kunadu no Akoma FM wo ka se bi kire no se wo de say na wotie weni ayi chi wade eno na me pese wusi ne pini ebisa no se wo ka kire no ana oba me nche no me ka se kwadu ma wale ma me yire ewuru enti ewuo no mu achim ye koye samanto ma asem bebre bai afi wo mo de ko hye se me de edi machi ni se oba me na oba ate na oba na fa machi a wanka no kura se ebisi enti me pese wo beye saa de no na so no kura wo ye begina nti wonti menya saa de ne da on pese oba ono be fa wachi oba fa machi kunadu wo kai be me watu kura de no ko nka bi da wanka hwi amfa nkyele me wanka hwi amfa nkyele ko penso wo se malam se mi ma fa na chi no o hwi afoforo wanka ncho se wanka hwi ankyele me chi yi na ye achi wade se oba wo be fa na chi ma asema o kan ne se girl bi ye friend mo mi wajejere sika di was 50 million enti girl no ebushia fo so mane wa girl ne ko akwakofo oba won be ma won kan enti no girl na aju so wale ne dia ene di opa bi o de be girl no e ma me kura me ka cho se ukum nipa na wunya hwe enti no da di o wa ye nyina de facha no me o ka cha me wo hene fa se wu wa chi wade 87.9 enti wanka kire ho ti na wo san ebe yie ewo ben na se no woni tano ni no koda ye ma me ni tano so ni nkoda kan da na me ka cho se me kwa no wo ka cha ni se me ni be ma na tie no na se wo kan ni plane kire eduru ba bi no
wo ka ma wo lisi wo ka kire no wo confess kire ne sai tano so ni dia wo ko eye wo ban na se no woni ne kodai kura ma ne ma wo 20 cities e no odi ja wo kwa me pa cho 20 cities ni ne kwagina se mimi di free ni wo ba ye na me de ko ho no ka kire na bla ni ja me kwa 20 cities ni ma ko mi nko obiem so woni ne dai mi nko obiem woni ne dai oh eno dia no credit ha na maka mi ne dai good mi ne dai iye kan kontompo asam de da ho no na me ye dai me ka no fisa me ne dai no akire no mi nko ne ho biem be sisa able na che se wo ba ye wota no so no woni ben tano so no ben na se no wo ko tano so ni ho but before wo ko ka kire ne se papa me hu ne se wo wo yere nya dia beboa me abrabo mu me so me yo ba me hia me kunu but ho no de me ne dai mo ye no mo antumi ahye mo so ma woni ne dai me pa chan good na brantie yi nso ma wo lisi wo hia wo no ka kire se na chiwade ana de di na chie ene se oba wo befa bema e wo na chi na ne yire pani no kro wu ye no e kire yi se ma kom ti si wo bi so no o ka so oba ne fa na chi ena de di na chie no se no na kum no o se no na ye da ne fan enti wo nyi ni se o ka kire wo na ade na edi na chie no a wo no betimi afa oba wo ne yire chie ba oba ntumi mfa bema wo no na chire no sa de no na bo wo a na wo yade ma enya no enya no onuan akum wo bi pen me pa cho me pa cho me no okwa ni malam ho no mo na o me yale na okọ no ma obebe kan sa ni sister okwa be kan sa ni sister no me wa dansefo ma dansefo no obofo yile kua ma dance ni ene obofo yile kua ni obofo omumienu ono ko be ka kire me se ni sister ko ro no hu wo nsuo ma bomidua nti sana ne bra ne yedai eka nti yamla medane nti sa aduani na enya me ena ma me yare ne no enye se wo ko sign ex boyfriend no koda I want the hwehwema so because they did na chi akum ba ko a opa ma ye mfra kua no na ne de di na chi so wo kurase ni because wo nya no ho ade ye di wa chi so wo nya ba yi ho ade o no betumi akuni sa ma me pa cho de wo kan nyina kula baako pempo men kan kula entu so de kan kula hu men kan kula men kan sama me se o mo de ko hye sa de na me ye ko ye samantoa sa na efridi na efri ndi sa de na ye machiwade eno na ye de he first one na say we de na wo kan fe emla de na me ka no me ka samantoa na wo ka say na ye ono ne yade no ana say de dem so ono kula de na me ni no enye no na meka eno de metwam ko me kire say wono no yare no a oba yare ye no so what you say oba me nche foforo no oba yare ye yes enye no mu na ode confess say oba ata no so no oba bayin ase no woni ta no so ni be ma no kodai e ma ne 20 cities enye ne yade ni mu enye hampo a won ka won tum se woni obi akoda eno a wo ka so waje atum won kan kula na wo ti ho ma tobo won kan kula da bi mi fi asem ti erade me say oyade ye no amudi ni rebrebrebra ba bi en akirei eno obaje tu mu waje tu mu no wie ye no se wona ne ka asem no wase wonim de ye no kula okaka sa enti obaje tu ma na so anye atum waje tu ma ne wase ma anye waje tu ne wase ma anye bema otu oyi me asem na kwa ode ma fa so no mi re fi mu bia o onsatama okoba ye no a anumu na ukọ chinso no a na wafidie no ss no a ukọ ye na 87.9 wakache wo se die nti ss ne nya bibia so ba no e ba behina se no oni ta no suni no akwakwada meboa good me ka asem no enti ye kra ye bebisa wo se enti sa papa no a ena kache wo se ayi tano so ne da ye no o ma no 20 cities ana so oba no na be confess na be ka se oba no confess ye no ena o sai ka se tano so ne no ma no 20 cities se meboa oh before wo ko no kra wo ma no 4 million me bla ne ka asem kire before say no kra we wo be ka we na atwa mu 3 years ma because we be ka asem na atwa mu 3 years asem na o ka no odi nka ko ne bla ho no wasa ko malam bi wo ewo ayi mini ni wa kula na nyini kula nya se bia yi kula wa be wo second one kula de ye ma yetim kula se ye be wo ne ma yetim kula se ye be wo ma me bia hin de kuma so se ye dwama am ko boy na akuma kula no me na me kan se dwama am ko boy na akuma kula na de ya ne se de di na chie na eku nyame hu mo boy pebu akuma ma hwe
Kwame na wo kana asem so woni ne koda otano so wo ko tutu won shi so wo be kumi ne Kwame no wo she na otwemi ye ge no ka fa boy no wo she na otwemi ko tutu wo donut na obuli bo mi dua ni mame nkasa wo so donut wo ayi Thanos wo ben na se na boy ne be hu no boy ne be hu no ode ne ko wo tutu e wo nsiom so wo be kumi ne Kwame no yesa ye no kula enka ya ngu boy ne be nyim wo be nyim ye no ge ne se boy ne se won pene ba e ma wono na no masem o e ma boy ne ko no ma duro be fa no manyi se ne sai ka ne yam ka no kula wo relationship ene de mfa ho woni ne ka asem a no akwa fa wo asem dagada no de aba kan ye wo asem na ye kan asem me de hia me ne se eduabo na asem no ne sofo ne se wona akekere me de bia wona frɛ me o me ne frɛ me se ne sofo ne se ze be bibia ma na ya gise ba ne dem ye ba ne ho ye be pa ne kyɛw asem ne si na eno no masesama no sene masesama no ebra obo odua no wo sister ta frɛ e ka sɛ obayi mu akra na sɛ monko da ne dua no because wo ho kyerɛw echi wo sister ta sa be friend sɛ wo no obi na anya koko asem na yato waduru ma wase wo kra so sa be gitumu be friend no kind the same thing no kra ma mi sister na wo incline won pese me jage we da won ma kwai se me jage we about by phone no so won bibia fa no ho be ma to en so mo ka che with sister no ma me sister no frɛ me bibia fa ge we ho me ka me nsomwa de che sister no wo ba won bibia fa me me hu se wo ba se bia even kra nya se bia bisese wo hwe TV a wonim ge we ena na se me be yale no ena wo gye ne number no flare no se e se na ekɔ edie na ekɔ esi ma me ne aya kasa ma duabo bia piem enti wasere mi a de bia no yenhwe ne na ne dua no ena wase gye se me ba be pa ne sofo no kyɛw da bitie me say o sai friend ne ka kyerɛ ne sɛ to adwene mu me ba we akosua to adwene mu na enye duabɔ no mpo na emom no yɛse meni wo bi makobu dua ma na to obi Akoma FM 87.9 Kumasi enti nye duabɔ no ma won se se wo ko obi a ho a sa se manya no kura se won open ne de kakla age no kwaku kanu kura o kanu kura ni na asem na no mintie ase se wo ko obi ho a sa se so far as wo ko du on de obefa we se means bia on so be kakla age de atafle wo ho enti wo ko ho no pakra ka dia woni ano sa papa ye wo ka de comfort pose no a wono ne maame ne ko ho se wo hu na wo no bibi ye ko no wo ye fa de ho wa no ye ko no no se an me ne obi aye kasa wo asase ho den de wafa ha wa ye se wa bodua nti sa dua no na wasa akwa kekere me nti eno no me adwini ba twifi Akoma FM wase nti wono waka ne ye chese ye use ye mind wase nipa na me ne kasa wo hye ho no kokoo no ho no wono na abodua ena wasa akwa kekere me se wakɔ no nti won so obefa kwan obefa to obi twa wabe no so yampase na woni obi so twi koko mu amanya sa problem no ya ko sisi hye kula ayi twibie ni bet na me ne akasa kra ma wo hene bi wo akoto hye no enti na asem ne sa bra na woni obi anya akasa wo hye to ni koko hye no kula mu kwato no manko bi na woni obi anya akasa me pa chan me pa asemo ku mi fi ha me pa chan Akoma FM 87.9 Kumasi nti konfo pose no ka sa asem no nti ma ya dwene kwatwi su se ena ye sa de ho a ena so abe hu se nye duabo na mom no ye hye ye ho a ena konfo pose ka so obeye de afa ho ama wo so obeye 1007 ena ye se scan kula ye hu bi da nti ntimi enya ho hwe ena ye firi ho ena ye call papa bi o ensu bi de oda ensu na me frɛ na ye ka che mo se mo perwura mo se da bi ma se asem ba bi a ensu na me frɛ di bodua ne sa papa no ho na me call se na me se eja se na me ne me yira me pese me se eye sa bia na na se no se ne sa dia me nka ne kura bi ewom me ba bia beba ho na sese wo mo yini de ene ye call konfo ho ene ye kwa aduro so ene ye se ne sister na akwa kekere me ene ye se ne sister na eku me ene ebeyi edi ano no mu chini sa na moji ahonho bone de ka mo de ho mu chini sa na moji yade mu chini adan be me yipia no wa malam ho ba ko ho achi wo firi malam me se me hu be me ise ya na me yam
ma kuma wadi dia me no waso me kesi se ye ma me wase emfa so be na waso di wie kwa ma boka nyame hu mo bo wai wo hu mo bo eni kwan a wo de ma fa so no ma wo ma mienu ho wo mu ni mo papa enu dia fa ho me dia fa no me ka be si asem so me ma akra no wa week bia me mom sika wo mo tie mo papa nka no ma fle ne ma me se wo mesi ne ko wale ne papa ye ka dia sie no nyabo ye ka dia sie ende nya nwanwa ye ka dia sie enti mo ma ye focus on dia sie no na enye di obi ane ne papa se no obi ane ne papa but hu ye so we nya no na akoso ane ne tena ye dia she me ne se me hwe nkula na omu ko tie mo papa nka mo fle no 87.9 Kumasi ayako ohun so mo boda aka to obi yakura na ade ne ba ha se wudi kan okwa to nsu adi bebi na se mo wa kan wo hu kule ba ko pe se wo Thomas me si asema me kan ne say okay akuya ayadio na se tie bia ha de ayere se benta no benta enya sam ketwa tie bia ye bebrere mu afifi because wa ba mai atimi aka kire wo ba ye ma me se wo mekun ega oba no because me mekum maase ye baby sa no se wakeka sansem ni na ma se ya 87.9 Kumasi ansa na no nyame ya tomu a kwasi ada eye Mother's Day enna yedi enada kese pa ye ni ankasa ye nua ba ya won join ye na mama brown program kese pa sinani so kese pa ya chese obedi ama ye mama no before emma no emma binti ya na won so wabomodin atie ho ne duru ho a won so watumi akobi abo ama program no atumi ayekama na say Akoma FM 87.9 Kumasi enada akuya enna eda Mother's Day na say from ben na kakra ni ana na wotwe kakra bi mu ni no na ye ne yenua ben na ni na yoro akohye nya akọ ne Kru Francis ebaye na ye di nada yi de ene ye ema eda ye mada na ono so ye oba wawo nkola nsia akuya ma ye ntwa ye homra tia wa na ye ba na ya beka ho asem mido na den na wote ho a waye stiff sa no ono kwano no jama wa you na be me ye tia wo na so kakra bi wa kan ji o se kafra o se menda kafra nkumkro kafra kubukro enu ntinya de amede be chewu a ahoma eto aso bebre akosoa sai na asem no fiti ase ankasa na abewie ye nei mambacho medawase nenu a afefede amoye maame na asem nya ne se me start e free pemu so mini ndinka kotena hina yini pemu so hina yini pemu so no minua ene wale ho efe no kwadwo etikwadwo no ebe ka kire me maame se be ma mi so wo pe oba ene natena eti man yin so no woni minua kwadwo ne na ye adwuma no yo operator boy ema blay nti minua ne betu mi blay mi maame anim ena me maame e ka kire se akohia asema wo bra bekani asani amuso na be fam na me ne be ma foforo na ede eti wo na me ne be ma ne ti ho no ma bla me ne wo tano so enti minua ne be kan ye no ena maame ka kire se ebi atano so ni no bokum kura no wayere no nka nkyerɛw enti no tie de wunua ne yɛdɛ ɛka no nekɔ ne di ekiri ne yɛnhwɛ sinyambe yi wado amena be ma na be yɛ ho ade a ɛna me maame ka saa ɛna agya ifore enti minua de me number ma be man ma be ma ne frɛ me ne yɛhyi akuma se roman ɛne yɛ nyina ehu yɛ ho ɛna yɛkɔ yɛ da ne de yankoda nti maame 1 million ɛna me de ɛyɛ kesika kɔ mi kru ti me de koye no ni week eno ofre me sa me mla eno me si okay me bla na enam ne so a me ba hono na yira wo enti me ntibi mfa nsapan emma enti ni me serew ene send me bibi kakra na me mfa entoto no ma mle girl no biso dia akra na to me ena me ka che blay na blay send me scan na me di dwa na me de koye ampa me koye nso
me ko me nua ne ho e ma me nua di me ko bra yi ho bra me di me chia ne fie wura ene ne sister na o wa ha sei no enu mele na o ma me gina so ye aduane ma ne di etimi ne to nsa didie na asoma bla be ka ne se etu be wale me ena me si adenti na wubusa me sa asem no wose obabi agigi me sika adi me yiri wuye na obabi agigi me sika adi abra wa anwale me enti no enti na me busa wo sa na me si o yenu musuo ntwe opani hwe de nyambe ye me ye mienu ye hwe de nyambe ye na me kansa na me de kire be ma no enti me di 3 days wo ho ena me de ekoye etibiri ko he no ena me ko tano so ni no e wo ka kire ne se me hwe de ekona ontumi muwa me be menya be ma foforo be de obeye me ho ade nti wo mi ntwa so na obi antana ne baabi na me hwe so nko maware etimi kwa me ko na bra na se ne buofu di 20 series ena bra ne di ma me se me mfanye kesika na me mfamla me kulum nti se me sibi me ni na jaya wate ena me de baaye nti me de baaye no ena wo sa afre me se me mla na me betna ti betna wa me nya be 2 months 2 months di mo no da ko be ma yi kwa abonte a oba be ka kire me se eja papa bi ye fe ne ja bebrese be ja bebrese se mimi fie ye nwale ye emuma ena me se bla enkomo we ko so da be wo se nura na papa no e ka kire me na me se Maa Akos edane su enya awerho e ma me fise me ni busuani bia wo pa musu wo e ma ye fie wura obofo ka kire se kwaku asema wu kan de hwaniye na se pa se me bani sa kwa adua enkaja bebrese nka me siri court anase nka me din be kwa yimfie amana be kira de kwenti ye nwale akwala no na the kinesis ye friend anti afia oba ayi no kwaku ade a wo ye di wa anya de nti pa akwala ne chew na o pa me chew na be dem ni me kunu to nti ye to na me de wo me ba panyini no ma adwa ti ma adwa mu na sikasa wo ye den na bra yi se kwa akodi pa e wa awe musu aba na bra yi ko awe musu to kwa week bia na oba kwa week bia na oba afa de ni 3 weeks ko ni month no ni wo mafie enti dako yo hwana mi kuni baaye o se enti mi wona mi se wan to pan wa mle ni wan to drink bia mle ma adwa enu o se ma anta hwe amle mu enti wo ba wa nwuna dem wo te bench na wa animu ho na so asema be ma be kan se wo makoma lam ho me manam so ye baifuo na obeye ya hoduo nu wo mama adwa miensa amienu na wo so wafa miensa asem we die chese bla na me kan wo edem na se aye me nko a eni petwa me ho ahia me ntumi nyima no to obofo no 7.9 FM akoma mu nsem dwumade na no a ene waso egusu a utie no enana entime ye ka Mother's Day no enwasem na every Mother's Day ni mu no yenua ba ko so enya akone ne Kron Francis omo ye eja ene na ebra ye di Mother's Day no na ye Akoma FM 87.9 Kumasi ebu ho a Mother's Day no mu no na ye che ebo otumi chentoma e de ma ema ya wonom eye kunafo ene ade ye to party e de ema wonom na de ye bisa ne se ye betena ho ama akosu anya akoyini kunawu so omo wo mansi na edru Mother's Day a ebia ya pentuma ba akubi e de ama no ana edru Mother's Day a ya topono ede ama one ne ma no so omu medidi kuna fomra omu bedidi wie no omu kwa Akoma FM 87.9 Kumasi enti no sabre ya yedi ye Mother's Day no na yesensre atiefo ye koto asre wonom se maame ba ko a okuta emansia ye behwe ama woni ne kunu afiri mu omu ofiri mu na ye nyade afiri mu na ya beje ye ni enti enne ye maame ana afofie maamefo na se eye afofie da maamefo de a na ye kire ye ni so ede ama maame a okuta nkola nsia na ni oyare ye na ni kunu so eyare 87.9 Kumasi esa do no enne
ye no na ye kyerɛ e de akyerɛ saa maame we na ema afofie da enti ma da ema Mother's Day Sunday enti yegusua yesre yegusua say no enti yenka ne da bia no wom ne de abetum baako because yekoso yehum say wiase aye de ba enti ne yenka ne da bia enti ye the Mother's Day yinso esi ho said ye mo ye me ma me e wo me birthday no yenye ma mother Akosua Nyako yenye ma father Francis esa say father bi wo kra no o chen mother mama bi chen ma no e chen ma na utietie na chi bra wonya nyare ye no a na che se wo na oyesa mema no a na omote se ma no oye ni bibia kama na ye de kai wonom since I started ye no adansi a enkrofo die omo de kakraba no adansi a womo edie no sister brother ebeje wonsem enu nti no se bia afi na wo hwe ye ne a wo medi nka betre studio ha ye ne womo edi nkomo na omo situation no nti no ye ntumi fa womo frostro da bia enu nti na dia ka no 87.9 Kumasi eguso ya ye support wonom e wo womo ayarehwe ne mo e wo womo ayarese ne mo womo ye parent oba ene ne kuno Mother's Day ye fa enkai wonom mo amu abrochima mu mo amu wo baby ya nti mobile money numbers no e ye 0599 814 na yentie wonmo a wodi kakraba e be support ye no free akoma mu no omo adoye no omo ye na adanse dia omo nya ya womo de beto ye nim ba na wotwa na me hu se sister bi ni okun wo ma ba ho no se mo yale mu hiamwa enti e ba sa no me so me minister me ka se lo na minister message minya 20 na me ka ma se mu so se mi kun no mansa na me kun ko no mansa ne ba woni me be kota papa ni me to me woni me kota ma me pa me ma de se me de ne be ba e ho no enti me hu me chase ade na me kota ndi 20 na me ka se is there adi na nkopon se bra mbe send sikai ama wo mo de akofo mo ho yale yi bisuni kunu eno mo nsa pa nti ade ma se sa wo ya me kota ndem mi kunu ni nyansa na nyankopon ahye ne ho animonyam ama me kunu obi a na aka tell se wo ba ya se ba de nsa de me fa bi nkama no biem na me ka tan se an me kwa me tua no na ko ba bi akotua ne nsa enti se mi kunu nsa wo jai pre Sunday se Sunday en so kwane nsa na me kunu jai eno na me pre Maa Akos na me bo na ma ne se nyankopon nam wo ba no kunu so aya ma me soso no Mumano obi enti na me de akoma FM de ho na me tie o ya me ko me ko hospital me ko fia me de foto tie. Okay, enti akua ye ma me ba ko adanse a ode aba no da bia ye kan ye seketu bia ensa na de wo hunu mobroni so emobo no onya me kai no hia demu de hunu mobroni mobo no onya me okai no ewo hia demu Maa ko me de bia me kan se 87.9 sister Hetia se mo kan e ba kono no ewo die utwa manipa ni wu na wo begina ase e beye enuoma na hwem yo me na me wa ha no me kuta ntoma me gya okwan de be sika de omoboa samre e na be kai maame a wo mmensia papa okuta mmensia na yare a kye no oye mother ono ye mother enti enne de ye kuto asre ma ene mema yenua no ma ene nua no mema we oni ne kunu emensia first born enso dadam wabubu mensia first born Akoma 87.9 Kumasi inti eye ma ensia okunu ene wayere eho asem ena sabre ye kan sese no ebia is not the update no ebeba na
Young dear, numbers no, 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202. Okay, adoye we dear Marco. Akoma FM 87.9 Ubenya dansidi. If we say enipa no wa ma na enwo na wo say ye je ne nkwa na wo say wo de wo kakra eda ho no ebeba no eye dan na nyame nhwe so moa wo me say ono na wo de je ye nkwa wo ba bi wo nua bi wo kunu bibi ba wo bon say asha no 10 sister bi say obeye 10 cedis one ba akaka ebo ne kunu eno ema nyame sevino so be kai wo hia dem so be kai wo hia dem nka certain cities no ma ko yenwe akora aka abo no enka hweka wo baba aburo so na wo no pe kwa nyasam ketwa enti wo so bra be ye kakra na huna dansidi a ebe di akiredi aba obi adanse no no wo so be di bi Mother's Day ni eno ne yeje madabia okuta nkora nsia ena fadabia okuta nkora nsia eno na yeje wo monkwa enti wo so fa wo de bra okay mama ma doctor akwaba ye fira ye besia be bosu biem doc me mo ha me yo so mama Akwantu Herbal Clinic Dr. Fieremo yo me da se ene de Akwantu Herbal Clinic se di nkomo kakra e fa ye clinic no ho ye ba ye ka du ho nsem bebre e che ye tiefo se yo nura hodo na tiefo atie eguso a omo no mu no short na ye bi ba eguso we che se omo agi atom na ni gisime wo mu ne se ye clinics no so ye nura hodo bebre a bitimi bisa dog na mo waduro na mo ba mo ntimi mfa entundwa ma ye hu ene de ye de na je Ghana fo bia te yenka se ne Yankopon ya adom oba ya so ye na wo yare efe ne pressure ye se yenye yare bio mesere wa se emfa ye ntutu obia ho da bia me ka se SDA fo asompan fo nipa maako edu ene yakeka ye ho abomu a ya na wantima Dr. Nyakwa me no edi nkomo e da no na obeduru ye ho a adansedie na nkasa kwa na atwi nipa ba mo because oba na odi ye ya okọ abedi ho adanse a kire obi ene awie ya ma me ba ko frem New York e wo US o se ma o ka se mi je se ye wo pressure duru na ne pressure na diabetes na ba bia wa ko duru no na ni da so asa but obeji ye do num ye o ka chi Yankopon ni munya anka that means do no obeji amoa no se de akura the hospital de no o ma stop na firi ho a Yankopon ya adoma Akwantu de ya bi na ogusu a on ma so ayi ho wodi ho adanse akira foforo eno nto obi bia wo yare a ye friend diabetes o blood glucose no e wo soro da bia me ka se anema no ye se nipa dua bia bi ni mu a enye ye but e bro so an se kofom so a na sa kofa asem de abrew de se tem bia no de me ka pressure ye checking by ages ye se bia nipa bia se o pressure no e normal se bia obi a de sa na tie da bi se ne o age tie no sa na se o pressure no so ye check ma ohun se ne isi tie nti ba ya print e wo ho age no no category awo mu a e se o fall into that category no na chimi aboa nti mese obi bia wo diabetes yare ana wa yare fe ne pressure bra na yemfa nto aduro so bosume bi ensem pe obeja ya donu no obeja obia na wa nkasa wa tena se o sa me enya de amenu maduro bia because ni padua no akwa no eni kwan de ade be chi bia no onu maduro egu ni padua no mu enti mese wa se bo modern na bre Akwantu Herbal Clinic da bia me kase ya hwe no eye Akoma akofo e wo Ghana ha obate chimanya ye wa Ahmadia road ye ne chama UNESCO ene boso pe Kumasi ye wa Asafo labor runabout wodi wani e kira tonsu kwan no kan fie 12 nsabenkum ye wo ho Samson at the same time no wo brekum akona masua station ben brace abo sa no ase pe ena enkran ye wo kwahyeman ye ne traffic wodi wani kire so tu mu kwan no a traffic light na was a presby asonda kese e wo ho ye ni asonda ye die no hwe eno nti bo mmode na ba ye clinic na baji ayarehwe da bia me kase yare e frɛ no wo kidney problem ana wo liver problem ya ka wo kidney no how aba ho ana wo liver no how aba ho a entrance ema how no enko nanimu akodum pempenso bia
sebi wa furu be pagya wanase be pagya ansa ho na wo de abran se o ma che se mutimi sa me na wa china ma sebi niema eya ginsemu eno ti si akasa ha bi e de a kire wa ma me papa tutumri kana bra kwantofo ye clinic oba yo betumi aboa pa na ne gisem ye wo se enura ye de badwa so no even akwanto heba mixture onum sadu kwa na wo liver problem bia na make say wo fry den na say wo nchim ye wo ya onum kura na etimi yi sa ha no free wo de mawo endu no echinyefo a to akwanto heba me semi wo abonten ansana waba ye clinic ho ma me fa me number no e ma make say bia wo tika mu wo number bia wo doctor na the number no yesen na ma fa ni na bonkomo number no e 024 66 28508 024 66 28508 and it was 0241 29 66 22 we numbers ya use wo fra numbers ni me obi a won sabe kan bia e doctor panyina o akwanto for ya so ye nkomo bia ha obi ampo yare na mamoso a frɛ wo frɛ benya duro e de amount na yegusua kai wo se o sa duro yefun ye de duro ba akopɛ no yefun keka duro akwanto heba mixture no e da so e wo dwa so de bia me ka me se wo kɔ drugstore herbal shop pharmacy ba bia ho ye guy bia akwa benya akwanto for ye duro bi wo akwanto heba mixture no na ni gisem ne se ne bebre obi ba se dog me osa no na akwakofa typhoid e de abrema na typhoid no ne de kwa pempenso no ene osa no nenam na adome no betumi aboa no mienu nyina yankopon adom onum akwantuo herbal mixture ebe boa at the same time sa typhoid no na eyu osa no so e de free the amount da bia me kasi yentua aduane bia bo modern na no pano pa aduane amu odu manfa oat ennom manfa tea manfa lifting whatever menka say enye but manfa no makwantu heba mixture no wodi no man e be chewo say ho be woso say wonni di ye kura no wadwe say bi kwa yare foforo bi na esen be ka ho na so na adu na ho odin na ewo mu no na wanni aduane ni ya be timi nti pa aduane enkwan gu ho unya betie fufuo banku emutuo aduane bia whatever fadi akwantuo ana wodi wie ya na wan makwantu heba mixture no e de aguso awia de aduane benya bia nwumre so aduane benya bia no ye ne safa ma me yentue aduane bia mako abrobo aduane bia na se food vegetables bia obetumi adi aka ho na wo ya refer hepatitis so mesre wa se obenuma duro bosome ensia but onum bosome enaya eno be continuous ye se bia onum a omu a na wase akotobi na wanom da bi continuous na bosome miensa ko check fi se nya kwantu for ye ka no tro na ye di kire wa na ase no kro bi wo sa asem no mu wa ko test hwe a ye be ka kire na wo ni beji ho bebre eno ti ba bia wo bia na me kan form se ko pe akwantuo herbal mixture ye fun ye de aduro ba ko pa ne Ghana fo nyina tu aguso a aduro bia ma da ye fun ye de aduro betuma odi atoto akwantuo herbal mixture da bi da ana wo tinka se woni padua no ne ma nkoye odidi wo fo ekapu enframa gina wo yam onofo ase eye wo ya obo entemwa ehyehye wana se wo nsem mi a untumi wo tinka se o sane cha na ma wachi kase no ye wo ya wo se sunsunso bi akopa akwantuo herbal mixture ebe bo opa yi sanji mi number no bio number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and it was 0241 29 66 22 your numbers no na me da so kai obi o se eduro ba ko ne trendy agidin na ne abe condemn anase mfa se bi abetena abedi hene wo kokwa do Ghana nyina so no eye akwantuo ko mixture yen na Ghana bibidofo nyina boy abaso se 2020 afi 2022 etwa mu 2023 wo mu 2024 mu no aduro bia ni na ho ode eduro akwantuo ko mixture aye kokwa aduro no endu wo yare fe ni kokwa pass hemorrhoid mesro ko pe akwantuo ko mixture ene di obia je atumu se eye kokwa adura onuma se kokwa na fifi wanim se kokwa na fifi nipadua na akwa no ba bibia na onuma ebejai wo aniyare wani akache de Tennessee so sana astate je do no na ye ka kese abra na ye nya oseje nya operation mawo akwantuo fo ye ka cho se bra na akoto ye adu akwantuo ko mixture no busumi pepepe
ne ye ka che onyi na wo se tena be firi wona wani no wo hwa ade wo hu ni ye kope akwantuo ko mixture onuma ebe yi hawo nyina e de fra wo koto ete moja wom constipation chronic constipation wo tin kan se wo sisi ye wo ya da bia wo ye motim kope akwantuo ko mixture be bo opaye mama mfa de ye twa to mira akwantuo care mixture aduro da bia me kan wo se ye infection aduro a wonuma eboawo me ka se nsuo na gu wo tin kan se obe ma no fo na efo wo sisi ye wo ya emo bi na wo se nkukodwe no wa wo tin kan se no de ye koso no enye normal wo se menses no ateko emakura bio bomodin na kope akwantuo care mixture box no yellow wo kod last to bi obenya bi atobo modin na kope bi na wo yusu be boa pa ye die numbers no de atwa to na me se yekeneke na ne so pa do no bi ato a wo ko owas abibidro fie wonya bi ato joy heba wotakwa benya bi ato unique heba wo bogo so benya bi ato akra o kanshi dragon na boache heba hello heba kensi work heba ho ukoye maame abesema benya bi ato ho ja heba wo go so data pharmacy wo tamale ana boyga so benya bi ato ba bibia yeto do Ghana ha bia wa komumu ni we heba shop ubenya sa me bi nya benya nuru bi ato abebo opaye die number de atwa to na wo ha bia mamoso kra maame papa freyen yentumi mo kwanso no nkoso number no 024 66 28 508 024 66 28 508 and 0241 29 66 22 your numbers no offer babia wo bia fra won sabe kan yankopon hira da senne ye besen ahia bio nyamisha papa so doctor akwantu heba na yakoye no yakoje adru papa nyame nhia opa na no me birthday no so doctor Akoma FM 87.9 Kumasi na yeguso me ni ama eba beto so me ni ama beto so no ni yeguso da esen ebomo so ayese aboso ba enema ejapa yese ene eye Mother's Day enunti enna ene eja wutie me afei ene ne de din kania chese ene wiei wutie me a yese Mother's Day no yede ji obatan bi ene ne kunu enkwa obatan bi ne kunu enkwa enkoda ensia maame da form papa da form hwan ene boafo hwan ene betumi aboa agese mene wo ene betumi aboa Akoma FM 87.9 Kumasi enna ne ba pani that form nenso one mompa yesi obewu eja oye driver ne na wokọ na obehwe ne ma ene ne yere ene ono ena asem seye ato no be maketachie ene ne wafon ni nyina da eye yade oba enso eka ho ka be ma da form oba be kwadwuma behwe no na etumi aboa nenso so oba no so no so bekọ no ena de ono so ato no enie hwan ena eboa bie enu nti no wo de kakra se ne de din kane a wo hwe ye ne a yesra egusu akoto sro Mother's Day yes Akoma FM 87.9 Kumasi e de akira wo fue what ya dance dia hodo bebre ya wona odi bia ba edie minim se won so wo de na mkwan so akase obetu botom akase obekeka ho akase ubehunu wonom emobo 0599 814 926 0599 814 926 0599 305 202 0599 305 202 Mwamosh T Radio Facebook YouTube TikTok no eda asie ho ntimo de ubetumi afa na Mwamotie Radio Akoma FM 87.9 Kumasi yebesi akosubi oba pama yenkwe grow fine mojadro mojadro mu super bomodi ape no nom na body no ebenyini fine waya de afe na hoto wo wonu mu ato ntimi nidi anaso se ya na wakoma taaje ohwinhwim wa fichi kro no ye ba na niam nkoyi a grow fine mojadro ye kanfo abre bia de kro na se vitamins ene nuano no ahodo bebre na ewo mu a eboa ema nipadua no enyini fine 0244 596 532 0244 596 532 Rocker Clinic ewo Kumase Alaba Abu Station Siko House ho ehwa na omone no edi animhwe pakum capsules every one makachi Jeniki of 442 afa event capsules nanu ya de omde abeka ho ne friend Medfagen capsules ya no bi na moja eni afrusani ye ewo nipaduam wo arthritis ya de a mekamfo edi a kire hye no som se obi
a wadwuma edin bia no wadrom ye medfagin capsules ye bone mrane se abrewa ene akokora ebeko jogging 0248885040 0244183230 Enwache no Carensic Ventures ya womode nu papa aba monten so mai mu ba bieton abibidro ni no bia no ya bisa Carensic no ebi Zahara Mixture Zahara G capsules afei Hindi Herbal Mixture ena Zahara Man capsules ba ma begina wona so watimi agurache emba no ama mo piafo a wadro no Zahara Man capsules afei so kura no se koba ne se nemu sa yade ena oba na se ba ma bedwa wo so a enrom bie no kabom ne no nom Zahara Mixture ene Zahara G ba ko ye nsuo ba ko ye topa ye wodi nsuo no ena ba mene topa ye ebebo magono syphilis candida ni nyina no etoase ede ama Hindi Herbal Mixture na se me yade nso mentia po no malaria no ehye ho saa so hono aseko na ba bomodia da bia no aye moso kasa sebe akoko aseku na nya no wadro no Hindi Herbal Mixture typhoid ni diabetes ebeto ase ede ama 024634 8334 0248589335 Dawood Herbal Hospital sashini na drone ya mausanka bipa nam se edu papa de wunya bia na wososo waso mu den pa na Dawood 360 eno ye mu amota wo sisi yade no betu ase de ama sasabro no waposo eya wo ya no ye fredro no Dawood 360 capsules topa ye eno ana ba memene afa ointment nso wo ho no ma ebe ya already no ene adwuma no nti wanya akwanhia ma okase no te ya ewo mu a Dawood ointment Dawood Herbal Mixture so beboa malaria ni nyina no etoase ede ama na afa wo soso a wutumi eni dia wo so tia na etie no aboa mo no mo atumi ada ho ba pemfo de o makoda no fo ene de onyanya mfincha dumiensa entwe no ho efiri ho 0244886437 0201681717 Ekriafo ne samna so wadwama so Richmond Herbal Center dawroma ena wode aba edupapanie wani nro no a ebo adwuma che nkonya no ekriafo no ye wedie ne adwuma aboa tusisi yade ase na sanso aboa ma skin no aye kama uyo bia utirita pawa edro we ya no abomoden atete bi na de asrasa uti no wo ma so ebeboa matipaye ne nyina etoase afa ekriafo samna no kakawure ekoro dwiba ne ade fa dwade ebeboa pa sanwa ne nyina ne de odware wi a na ase yate apia egu no so wo ye ba na wo fibroid a eno an sekria for sam na no de bekan hwum na de asrasra wa ya se be man so kwesinanim na begina so acha ansa na be kro no bomodien na fa akria for sam na ne kan hwu fasrasa usisi no achi e be boa mo atimi apempempa agoro ache na watimi so apem akonkan Richmond Herbal Center one number no 0249186845 0546840846 da kwa 360 wa mo de ahomka heat patch plaster wa mo de aba adwama so special plaster ya wa mo de herbs oil any ginger afrafra cinnamon enso ewom na adwuma titiri wa ene sa wo ye ba na coffee cha wote ya ye kan se menstrual cramps na we topa ye na chese wo se wunya na se we no plaster we ya na wo se wunya na chese wo de femfam wo furu no so na ebo atu sa ya wo nyina ase edema afa ya de ya friend se arthritis so hono eno so plaster we ya na wo se wonsa eka usisi ya de ene wa chi bra mu ni nyina da ma wonsa enka plaster ni bi na plaster no wunya ne se ya wai wo wai ya na de atare ba bia ya no ewo no shawata de egusu ne ko onwuma so wo de bo ho no abewu se heat no ahyase bo nkakra wo ho adwuma no na ahyase plaster nwanwa so a wo mo de aba adwama so etufo enhya so se kumase hase no wo mo pamu ambetu nduduo mo na mo atu aton enenti frɛ 0599991149 0599991149 wo frɛ pɛ da ko 360 ebeje osom eno ache no ni what scientific clinic and diagnostic services ade share mo hwɛ yen ewon kran mo hya no so doctor se mo abusa bon kontena chepa ne de mo nti waba e de asoye ni bia brɛ mo ewon kran doctor na wo siesie mema ehwɛ ema wo de na wo siesie ne kama ye friend doctor ni mo ni what scientific clinic and diagnostic services penis and womb repair ababe pie mo ewon kran eno ti enkran sa wo hwɛ na kira kwan o circle photorama ehwa a won eben go filling station no a woni Ernest Chemist edi enhwɛ ya de bi say ovarian cyst fibroid afa premature ejaculation be man de low sperm count erectile dysfunction be man esona pese epegemu liver any kidney yade bebre cancer cases eka ho no eye niwa
scientific shane so ye kasa wo mo ye scientific ya na che se wo mo ye research esua de pa e wo yade ene na yaresem e no te bo modern na hwe wo no machi akwan kuma se hanso a e ya tonso mo na ko junction wo mo ne adanse rural bank e na edi enhwe 0244087687 0279087687 if labor party so aba ama batan nyina aye guy we ya ba pemfo a wo de no nom enioma na wo toto no pad na beto de ahyem wo nom if labor pad midwife one say ye papa oba wo no akiri eno anom de besiesie ho na ho atimi aye rese na bo ho ban e de free infections ahodo nyina e ho ne bo no so eda form pa no nti abata nyina ne apemfo nyina mbehia bi 0550 000990 0302 22 4843 0244310620 Alaska Star Enterprise wo pe wallpaper papa e de asiesie wo studio wo dem hotel baby a wo bia no a yakọ Alaska wo wasaso to biton etufuo mum sanso so e ne ba ne se wo hia bed sheets blank curtains original curtains bar afei TV strip light epoxy chemicals waterproof chemicals and stickers no so Alaska se bra na ka che na ba di pa wo kuma se dum Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank no enchen ho a etufuo no so medin kan de atom anim se wo store na wo pe de ne pa bi etu agum a wase wo ba wo so kama e de amount 0554114878 0268419596 3p garlic mixture edro nwanwaso bibini na dro no a da bia meka edichal se we eye dro nwanwaso pa cha se kwan ya wono fa so eye no no ahode ni nyina eginam wono ma fansu amfra na omde akaja eno nti se onya bi na no matum sampa bibia eye original bibia eye 100% vitamins ene minerals nso ewo no ni nyina eginam kama pa eno nti cha no so an se wo ye obi a wota yade a bomode no no bi nam se bebo pa ma bre bia no immune system ne anya pomodin na sanso na obi a sugar level e wo soro anasa wo pressure e wo soro wo de an stroke atma ya de ogun nsuo ntentem edro no 3p garlic mixture sauta no bi da ne da no a ebo ho ban e de free ya de bebre ho piwak natural e de aba edwama so de yempa binto e wo dane herba misty herba colinac apidank e na fe angelos pharmacy shop bia na se be bia eton no e ben wo bia no 3p garlic mixture garlic edro no a wo no mo e de aguto mo a ehwe ho a epaye 0248928824 0201000021 Dr. Mafu Fertility Herbal Center awo papa kumase esra so atonso ha yi a eno wo eno nti ba bia wo bia no abo na kan wo se didi kwan wa sa wo pa wo nkwa no ani abredi abra awo papa nchen enam sadanse die ebe ya o chefam e ma ne mema nyina enko koba ne sa wo ho asam na aye den de amamu a wo nkwa na doctor emamu abibidrom afa sa wo ba no a chere e wo fom no ntimi so de nante so a edro wo ho a doctor de bebo papa be ma wo how at is a low sperm count premature ejaculation anase enamumre ye bia doctor se bra ni ndo de nyina no e herba organic kama ya chese wode kan wa ebebo adwuma pa e no nti bomoden abra na nenu bo no so wo se wadwene ho enu apomodin nti nenu bo no eda fom kumase ato so esra so ase abisa base ba bia presby school no enchen no a awo papa ye friend Dr. Mafo frɛ no e wo 0244411099 0277741618 wo frɛ pa Dr. Mafo Fertility Herbal Center ebeje osom okay me dance papa obapa mansa wode makọ Dr. Mafo akache na enei yakope awedro papa enti wonso bomodian na ekọ me se ene meguso me se nyame ya adomo a echinachi 12 May Mother's Day Mother's Day enna eda Akoma FM 87.9 Kumasi nti ya kire do de akira kosuanya akone ne Kron Francis awafo mienu a omo da fomo awafo mienu a omo wo mansia awafo mienu omo babaako enso eho emfa no abrabo no emu ayeden ayarhwe no emu ayeden papa enu nti ene Mother's Day die na wo show ye twen ama be ma yewu ye ntumi enye ne nkwa ye twen ama na wu ansa na Mother's Day no yetumi akwa kai akosua akọ ana say Christmas yes ye kuna foda ni Akoma no ntuma bi ana Akoma FM 87.9 Kumasi be meyi nkwa kenu betumi aboa because kopemu da ben na se be meyi ni ho a ye betumi afidi obayi ene enkura ensia wonum egu ekire no ema no enhaw ema wobufu yen ni ye munti ena ye nyina ye daso etia wobi enkwanti abusua binti
ɛna yakwan ya no ɛnɛ bɛrima no ɛne me edi nkɔmmɔ wɔhia sika ane ɛyɛ sika wɔhia sika ne nyinaa yɛ sika ɛno nti yɛgu so ada yɛsɛ ɛyɛ Mother's Day. Akoma FM 87.9 Kumasi. Show them some love. Akoma FM 87.9 Kumasi. Menim sɛ wɔn nso bɛnya adansedeɛ sɛdeɛ nkurɔfoɔ di adanseɛ no ɛberɛ nti yɛntumi mu adanseɛ no bebree nanso adanseɛ no baa ɛna ɛba ebi a wɔn nti wo kwan bie nti ɛna wɔn mo baeɛ ebi wɔn ba ma wo ɛnsisi waso daabi da ɛnsisi waso adɔyɛ ɛso ɛwɔ mfasoɔ nti no fa wo deɛ bra kakra na ɛbɔto a yɛgyegye to ketewa bɛbɔ ano na yɛtumi ɛde ayɛ biribi nti 0599 814-926 mobile money numbers no 0599-814-926 0599 Akoma FM 87.9 Kumasi 0599 305 202 0599 305 202 and 0599 814-926 so woko Quran anasa woko chrokonkro nemu a adoye oma edosu wom pa isa say oma eso won faso pii nti oma quotations Quran Bible oma edosu ewo mu papa enu nti ye twen oketua wa no ensa ebetumi agi obi enkwa nyame enhia papa na oba mamu ha ya ena oma Akoma FM 87.9 ene mawuli me ba chwan pani ana aketua wanyini che wa na wo na ache no me ba chwan ma chiri ba mi ensa no wa chiri ba mi ensa no okay asam no ohu abem kakra bade din kan no mame mbisa wo eduabo a edin kan ya eba mawuli ene yakosu yakonadu entem esa se yese wo ka ho bi ene yakokoda ne sa adua no ebra mawuli tu kwan so okoye adwuma ba no wo ba ye no no obebo according to akosia obebo ne bayiye meboa okoba ye no ene obebo wo bayiye se yese wo bayiye akese num ena wudi mienu aba wo baketo na ohye wachi no ena wo wafa miensa enti no emu no ena wo ka che se wo ko ye no wakonya oba bia enum na ba mai di bo wudua sesen obodua na sade wo se so won fa machi nkofa oba na memede toro so se wakofa oba ena ofre pamu sunsuo ena odi bo medua di satan na obofo e wo ho na obofo ka che ne se medi e ho no pe na mehia ena odi bo wudua yo ma mimi sama wuli sister Penny say duabo we unim yo ma eno ye duabo edi nka wo ma wadi mo mpratwe ni mo wo ya we ma me ba cha o me da wase me ba cha no de Akoma FM 87.9 Kumasi na omo ye na me ni ho da bi si yase wo ka ho bi na omo koda ne ya wo ko no ena me ko ka che ni sister say ne bla abomidua etimi ma ne nko ena ni sister no esa sign ne bla no e ma ne be fie no beda ne dua no me pa cha o me ba mauli bodua na kwa edu no nso bodua enti me na me be ka cha o mo se o mo sign no mo nko da ne dua no enti mauli dane na kwa edu nso dane enti de me ni mo ho no tie mu di enti e ma sa dua bo ne ba ye mame awale samo de ansa me ndi akire esanse wote ni fie nko na me so mete me fie nko enti se bibisi a na kwa edu ne ba me nchen e be fleme enti wo ba ha o be fleme no se mauli abodua ono nso abobi ana me ba kan ye ana me nua no odi dane dua na kwa edu nso dane ne de enti e no de minim wo ho no na se oba enye be me nkwa ne bodua oba ye no won pais wodi ye dai wo pais so me pacho me ka che ono ka che me se me wo fa machi da ensuo no enkumi no ena me ka che ne se malam na wono se me ye beifu ano so wanche mi si buo so ena malam ne de to me so a ena me fra agrada sen oni malam ne ye dai eni into oboy na so boy me pacho na me pese me hu no eno ni duabo a edi nkan e wo mo mpratwe no emo me pacho wo obeya na unia be man na tie na woni no problem mame me da wase se kwandu eka se
wo ba honom se me ne wo problem a na kwa do ama madi ne ho yawo esane se me nua no krampo ne na eku a metimi kofa kwa do ne beda me nchen 87.9 me pamu me kunu film paso ma me kunu koda kam na me ne kwa do na da mpaso metimi bo kwa do na kohoma etomre bia metimi ye kwa do niti na me miti guso esane se me ma bo sama yan kantama anim me dokwa do ti saminua nani ye den ena wutumi ede kwadu ko baabie Jesus se wu kokuno se wu koto yade na mano se wu kobo ade na ade ne ko baabi ne atia ne se Akoma FM minua ba mai ene obi ewa ayom so na nipa no kwaji obi bosia se wo betwa ti mama no enti wo kwaji 120 ana waji scan wenti mi antwedua no ana odi dwane ko ayom so ana omo kwa chi boy enti omo chi boy no ana boy ni fla minua ne se wo mebe no ana minua eko be no enti wo be no ana boy ni dwane ye enti wo dwane ye no ana minua ne fla me se okọ be boy no boy na dwane ana mi so on de wonya abotre na minim amanfo wenti me fla wom na mahu se baby owo no na maka akire no wo se yo enti me fla boy bi wo ho ana gbisa ana wo se sister ya hanu ayom so de ye station ya ba akopɛ enti wo hanu ma wo fa trata akɔtwe ne nua enti wo gina me nkyɛn na me fla mi nua no ti me fla no 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 so di America wo kɔ ho na boy no wo ana wo ma police echi no enti wo mo chi ni wie ye no ana me ka che me nua ne fla me se yakɔche no na me se papa ene ayi wonsa e wa ase emma ho no mu biem wachi nipa na yi wonsa fla ase ana me nua ne se yo enti ya ho na boy ne fla ye se yembebe no yantoni koko ni yamfa mbebe no ana mi kunu ka che me na me se papa me dia me nko because na ko be obi na se nipa ni dwane a wo ba kire nti me dia me nko ana mi kunu pa ma cha se ye nko ana me si yo ene ye koe enti ye koe na me nua no wo ho osan wo police station ho no ka che me se ye be boy na obesa akwache no ewo ayomuso osehin obesa akwache no ona mbusa anse adan ana wo se emla wo be no na wo dwane ye no obobo pa ama omu chini hwe no ana omo sa chi na obebe no obeni 3 million ti scan woje nti misika abam nyina ya 7 million nti oje sa 7 million na mso fa ana ya sa de jai sa 7 million mame esa sa ne hwaso ni ne ne na aba no nti hwaso ni ti kokoo na meje sika no na me de ama ana menua ne se yo ana ye be boy no ana ye buy nti ye buy be week asesen ana omo ti boy ni kokoo na wo omo kali na boy ni sika wo mu ye 4 million ana omo de blame ana me fla menua ne ka cha ne se ye nya sika no mu 4 million ye mfansan ni na ana o se me mfa mama kuma ana me si yo mate ana me fla kwa ni e diska ne ma nti anu na chi na boy ni ti kokoo mienu no osan ti kokoo ni biom to ti kokoo ni biom na kwan do no afla minua ne se ya sante papa ni kokoo no nti womla no wo magiscan to minua ne ba na me wo me maame ho e wo sere so ana minua ne fla me so wa ba na me so me kura ma boa me ho a meba nti wo de mana na se ende so aboa ho me pa cha wo se ba magiscan nti me ba na ka cha minua ne se boy ni kokoo afa na o mate ade agu ase nti se o mu kelia magiscan ne de ama ana wo se ya na kwadu se kokoo no no mu de agu apaso no nti kokoo no wo bagiscan na mso fa enya no kre kokoo no ya ja beblese kokoo nti enya noa nti de na si wa kire se ya abebrese o semo ahwan nti ye nyante me pese mi de si wa kire no nti ama me bisa wo ne se unua be men efre unua ba ko ka kire ne se wo mu ko ba bie no ye se wo na wo de wakwakyekire wo ne yiri so what yes emam woni pakwa no kra ka kire ne se enti no se ye ni nua bi a Akoma FM 87.9 na ye wo enipa ne ka so obetumi aye bibi amane a oye ne yire no wawu o ka se ane
but no one say eye wo but waka say an yenye me ba chawai newu me ba enti me bi bisa say de no we no eye wo a wotumi de ne ko ba bi si ye nkoku no ma eno ne me hawo ma me pa nkoku no si e bo ne yade o ma me mlem o ma me ba ma me mlem me ma men ka asem nwie ma enya no kreda me kwa Assemblies of God me ridiculous e na beba se makuma me ne woto nsa didie Akoma FM 87.9 Kumasi yasema ye nton yasem busa kwadu se ne bag ya owu ya wade kwa asole me na me ne ko ye kanana aji sika na de nya kradu na ebo no kwadu o enti nua ba ma yi o nua na koba obeka o nua na koba na obeka na koba beka kire me ba cha ma ba to wo kwade na won pakro ka kire wo me ma anko ba bia wo mo ene ba sofu maame bi wo no yale ene ono ene sister bi wo ye frɛ na akua ene omo ba sofu maame bi wo nya hini ene omo frɛ me sɛ akwaku anadwu de nka wo yire nko wo wuo na me sɛ me yire mo e won de ya ka mo ko sofu maame Akoma FM 87.9 enti me wo frɛ wo bi bo na omo frɛ me ayom so wo maame bai enti me bai no ene wo hwɛ me nim za wo so nua bi na ni di edi kan no na sa assistant mi sister no sa sika na ahwa aka sika ya omo ka ho asem no enti na ma ye ne ntem aye basa kakra ene wo sa sister na ni sister na edi ni din kan wo no ena asem ni fidu no nti won de wo be ya owie ya wo be pa nsuo nipa ne bewu ene ye se ene sa dia but wo be hunu say ya wo sister dey all refer ni nipa na asem waka no wo du ani toto na ya wo nua be because of say ye ne na ya kasa ni nti ye nim se bia e won na agina so aye bibi ene wo ma me se wo pa nsuo na nipa ne bewu ne se wo ene sa de ye penekole no one pai Akoma FM 87.9 oyire no wase an wase eno na me pay one point ni say we yo wase ni mi sister na ni din edi kan no na say wo kan ye no why na wo de we enti ma dwi kwoti say we na ye ne nka na me say no de one month din say we wase de edi kan na me se jo wo eno wo me ye me pass ba wo ka wo da wo se wo hunu say wo sister say me ntwe me say na me say won so ni ehun say sika nti ye ne ntem nya fine enti na say de ye wo no a ene wo so wo pai nsuo nti nipa na obewu kuma say eye no krese nka wo koku no because wo ne na nya sikasem wakasa na wo de na ko baabi bible say ma ye ntwa ntra enimi Akoma FM me ko ka kire kwan du se nya me betua ne ka esane se me nua ne bedidi no ama me bia di ana mpese me wo pese me ni me nua ne ntamate me donya me ka me bible ku ta me se masema me ka kire kwan du ano enti kwan du be yale ya fe do mo se me na mabọ kwan du dua ana ye kwa ye flo kwandu ene hwan kwandu ni mi nua baako nua me dabi enya we mi nua baako ye fla ne kwan me we kan ho waka ho enti me ba enti me ko ho obafo ho me ko konfo na tu moto ko ho konfo na wase na be kan ma bodua me ko konfo no wo busa ade a ho na me ko yire no ho ana me se papa wona wo se me ma bɔ mɛku ma adua de ye pese ehunu ni sa wo horo won safri ne yade ya ne ho woni mo ho hwe ma minnim ho hwe ye hia fri ho ano no minnim ho hwe ma ne meti asema me na ye ba me asema me na me so asem we de me pese wo sign wo ho fri sa ɛhɔ no pɛ ho na wokɔ se aduaba no a wo kasa no nti na ade ababa yi ba ye no yes, the same. I mean, this question. Akoma FM 87.9 Kumasi. Ena Ekoba say, Sofono, Enyano. Anasa obey Enyano. Ena womo friend was Sembrana, Yendani and Kabebo. Mekopa. Mekopa. So, who bought Yanni Enya one Casani Yan Womoa? And Mekopa. And yes, Sebrani and Mekopa because of say even kula we ni see me ka chen say 3 days from na me na me nim de ba me kula me dan me ka assassin me boduan yeah one won ni say no krasa na wo de obey phone so na mampan to wo me say benyaw ma enti na wo friend say wo di hu friend say Akoma FM 87.9 Kumasi o picture ma na du miensa o na se picture de bomb down ho wa yom so ho no wo kokoro wo de koi so betimi so atwa me diden me even kula smartphone kula me use bi da na ni ade na o ka me use smartphone da any before me use any smartphone me use bi da ma bra betra se na sa se we de sa enuro ko ne ma na so ko no kra de
Me ba cha me ti me sorry. Me ba cha me dance. Me ba cha yo. Obi akasa se de so kuma be fo anko kwa akuku na kuma ayi. Akoma FM 87.9. That's Maa Akos. Maa Akos awie ye be chia woni watiefo ni na enchie every health alert clinic akache na awie ye de mamone ye be hye mo se ebre kakra akai modem aso ebe fam ye na enkomodi a ewo eho efa ya pomuden ho no ya twetwe no brekuma yi mu se de be ya bibia be ye kamane asori dwumedie ne so amade aka ato aso na wo be kai na wo hye ye hye mu ewa hanom na yedi nkomo fa ya pomuden ho yedi kan aka say ewo health alert akache de ye eye bibidro nko a ene yedi kanipa na yedi bibidro ni bi eka wa se de yade no esitie bia wunya ye mugidie na wo de gidie ne be kan ye de no ho a yenso so ye gidie a ye woni se ebibidro ni ntino wo ho ebetimi ato na yade a ehawo no anase de atena wo so ache no etimi afri honom e de amawo eno ntino edin bia ye bodin se yade de se ye diabetes koko yade prostate ho ensensemu ni na afei oba wa fichiko mu nsemu a akoye bibia wo honom no junsomu yade ahodo bema woni oba ehyiemu ewo mpamu a wuntimi enye adwuma sede ewo se bema wo ye ni na ho asem ye ka bi ewo yaso ye honom afei enemu yade ahodo ni na ye ho adwuma awo ho nsensemu a ye ka awo ho asem a empempini ya ne ye ni edi ema na chi se oba na enwo na enso se bema ensu a ewo mu ewo se ekọ oba mu na enyin no se ohaw bi eba ho a ene na wo be ma no so wonwo esansa mo de ye dai ya ene ye gie enti se wo de na eba no enya eno so etimi ma awo ho nsem ekoye bibibi last week ne ye hwese abasobode ba ko ne doctor ekramu na ye de gie ye home na ewe ya so ye honom se ba ayade sabia yetimi etu ulcer yade ena afei enemu yade edi free honom a konso a emma bi ma na ye health alert clinic eno nti no last week ye sua bibi efa peptic ulcer eho ena ebrenche de nim na so ye hwese ebre kuma ye da ye nim ne betimi aka bibi dia for stomach ulcer ho esanse ulcer yade no ye si egumu ahodo bebre nanso ansa na ye bekoye nkomo twetwe no se de da ye no ye di kan de numbers a ye di djuma no etudwa se de be ya se obi tikem no pese osi a entempa no obekero e de ato baabi na ebre pemu no wafre ene mpanimfo e de ho nkomo ntima Akos ye numbers no ena edidi so 0242 51 88 93 0242 51 88 65 eno ntima Akos ene ye kwaye ene de ne so ye ka stomach ulcer eho asem eno so eye ulcer ya de ne bi ne fa e baabi last week ye hunu se ulcer na nkasa ne se ye ka ulcer na na se de ulcer ni gina hono mo a eye ekuro no etimi to wo minimu wo yam anasa wo yem no mu niema no ye beka ne se intestine no eno ena sa ekuro yi etimi eto na wo de hye pa se ekuro bi ato wo honamani bra wo bebre ansa na efri honom na akwakoto wo minim anasa wo yem ekwan ben so ena wo befa ama ne de akọ enti se da wo honamanu de no de wo hunu enti wonya nso hye bi de tawo bi ebom eborebore yani a entempa na ekwan no na de ato wo minim anasa akwakoto wo yem no ekwan ben so ena wo betu sa all ede efri honom na yenhye se wunya stomach ulcer ni bia ensunsanso ben ne be yedi ama wu nipa na wakosa atebia mu no ubehunu se stomach ulcer yade no wanya bi de edi kan yeso ubenya heartburn no enye se bia wakwakoddi mekobi kekeduro bi anase ade bi ano ehye ene be ma wo boso ahyehyew na emom se wuhu se wo boso ehyehyew wa bra wuni meko akekeduro anase ade a ano ehye a na wahunu se stomach ulcer no ene pese yiniti ewo wumu entintempa no apɛ ho asɛm de aka afei wo behu sɛ yaw bi ene nam nipadua nim titiri oyefunu num honom no aduane a wadi no entimi digest yi a entempa mpacho aya na wahwe yie na afei wapɛ ho asɛm aka afei aduane a wo pepa wontimi ni aha eninti appetite a ewo homa wa we se wudididi no wa hunu se de wo si didi no eso ate me ampa nka menya banku mienu a memfa nya akwadworo na enso se kotua bi mpoti se bi kotro ma mintimi ni a no wa hunu se stomach ulcer no bi na ya ba oso esan se eye kro na etu ewo woyam ninti ni enim se de ekro nso so ne ya estifa etie afein so ye se
wo abdomen me hunu se ne me sinkyere mu e wo twi mayen but me gidi se tie fo atema se wo abdomen honom no so wunya pain na ano ehyepa wa ya se me da se pain na ano ehyepa e wo honom ampacho aya na wa pe ho asem aka e de amayen afei efie anase wo boso efno wo yenim se mostly omo aya na o ma fa afro na ya na etai ko sa ate bi anim ba wo de wunim se wo mfa afro e na wo nkonkodi aduane bi nso so a enye de nipadua no penen so de bia na wano e de fie mampacho hunu ne se stomach ulcer yade no e na ebi epese unity e wo so na san yade a yaka ho asemi ni na eni sunsun so obehunu no obi bebisa se ene na kwan ben so e na mefa so abo me ho ban anase se ekoba e de na menye e ma me ho nto mempacho no de ye mfa nche free ye be kira wo de wu behunu e wo nipadua ni mnem se ye pe anu ye anase ye pe ho pomesibra entempa ne ye so ayade ni na e de akwa kopiem e wo health alert clinic esan se eho e na ye wo ho ebibiduru ase de kanwa enfidudu a wo ulcer no edi anase atena wo so ache no ye de ye mfa ho de ye kenina ne se nya ye mugidie na ulcer yade ni na no fabra yaso ye betimi aye ama wo ho atoye enu nti Medina se wo hwehwen a ye wo Medina post office wo no ye wo First Atlantic Bank no na chipe ene ye wo assignment phone so ye ne Queen's Hotel ena edi enhwani mu kaswafo enhwehwe yen e wo main MTN office na e wo main road ni mu no Pokuase for mushia yen e wo Pokuase junction yene Golf filling station no war ena eda yentem e wo honom Satakrade fon so ye Ben Chapel Hill e ho na wo hwehwen a wo behunu yen Kumasefo enhyehyeye eguso a ekoso se ye benya asoye ni bi e wo ha nanso so enya maye no na ye yade ene apomuden ho asem ene ye kan de ene ye faka ekoye niema bebre mpo a ye beka se ehun hyeda ehia bebre enu ti se yade a yabobo so yi bi e wo so titiru all sade no ene nemu nsa yade na pacho sa wo fa number na no abomoden ehia yen se Pokuase se Ashaman se Medina ana se Takrade ubenya yaso ye ni bi wo honom a ubetimi ene yen edi enkomo enu ti ebiem ye number sa ye di djuma e wo yaso ye no enie 0242 51 88 93 0242 51 88 65 enu ti Maa Akos medase awie ye de enkomo twetwe no ebesi ha nyame ya adom adasene ye besanso atoaso nyame ensure papa ma bra and the health alert no papa me pacho monye mo adwa Akoma FM 87.9 Kumasi me man obi send the message you say wey mama the man Mawuli is lying. He sent this issue to TV Universe. He's very and lies juju. We know him very well. Obi dia what the message here. What they aba no. Now papa and then she's her birthday. She's her birthday. Hey, she's wonderful. Sweet. She's God. Mommy Bravo. Makeups and then you me makeups no. Now I'm a musician and no be who that's one. Oh, just makeup. No. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. God bless you. Now may God bless you. Now may God bless you. Now may God bless you. I soprano. Your makeups. Your mama regation. Hey, me pacho. Hey,
na Goliath bi edi na chire no Goliath bi edi a chire no udi agro bewuru Mako unsa ade fa wutumi hunu oba bi no wasa da no wani no wasa akọ ni biem efa ye beka enya fa so ye beka ya nu yi meme de aba de no na omo ye yawo adwuma ni omo ofe Josie hu ofe Josie jira ne na so she's a so jira na so say utimi bo life edu omo ni won so when enter for and that no made me back don na be am surprise last week and osan ni panso osan penny papa it's mami bravo no question penny pa and ni panso penasa and you pe ring pe makers bibi afoni echi oze ante pia say no what when echi no okay change you one time yeah mawuli name akosi asam ne de anu ayetena kakranti ye bebo son kakran na papa na make say ye call 12 May Mother's Day 87.9 14th and na ye 12 May and na ye awuku ye nua awuku birthday awuku da chamo and na ye birthday and na ye awuku birthday na nyame ya dom Sunday 14th you can say Mother's Day nti ye de Mother's Sunday nti Mother's Day no na ye dedicate de ama ye nuaba ene ni kunu say obi a your mother so onye nyare ye no na ono so ono si jira so ye bata ya kasa 87.9 14th no na ye di Mother's Day dia and ye na ye best stand up for say omon kai wo mu because enkransia and sign edi won wachi ti ye bejai amankra yi obeya beye kuna amankra ye nyanka na enti na ye boa won ma numbers no etie form 0599 305 302 0599 305 302 0599 814 926 0599 yeah, they support you Mother's Day. Marco, and I can't be brave. Na enji tumu a any power asase we so enji tumu se owrai mawule ebeji atum se ade we maye mawurawura ha makwa ha nti ekua wonim se sei no ankasa no se wokọ malam ba ko e ma ne ka kire wo se woni wo bi kokofo no wo mansuti enna wu sabia wo ya adamba so a mini se bibi bebre wa kire wa ko bebre mesi dai ni ye wu se bi so ka aka ho se echiche ne doso malam ye dredro so no doso hwe doso na de ha mene se ni nyina mu no mawule o ma afom o yare ya wo se wo yare o huru hwe wo ma afom obeji atum se enuoma wei na ameye no enu na enko yie mame no na enuabo ahoduo bebreba amabọ no ene niema amewurawura no enu na ene niema esesa amame no ni nyina na Akoma ejina suru kintim enne questions bi anka wo bebusabisa ye no na chese anu utumu hu nse onu ankasa no anu eden wo kura wo ko sofo ho no ka che sofo sese wo bekọ ababa wa we mu ho fie di anka wo bekọ akowu eno wo ka asem no se ya sem bia wo ka bia wo se enye sa oh wo se 20 cedis wo bai ko ma ya fa no no a be confirm e kire wo se ya fa no wo so ama ya ma no 20 wo ko ma no 4 million wo ka ye wo so se enye sa oh said you wusi kaya and then was abetna asa ka say oh I say that time no na one nyem ye ofri okohia no okohia no osaba back ebe ka kire ba ko ne say me ne wajai
eti ofuru wo de wo nse be ma de owura de deko kase woni na jai sa de o ma akọ sa da eno de ya la sa wa de no de be kai woni de wo be ya de afirim eti ono no abaaye no eno obete ne ho firi sa de ne ho eno no obete na aye eti amfa sa asam no nye de emma mehye ma bra asam aye de aba oh eti se wo beba fom wa ne how we emre na kuma na aye denden no eno na ha no sesi e yarefo de wo ba fom na wa ba fom na nipa aye de aboa eti omra fom ba bia wawurawura ne edo so bebre eti se wa ma fom na ya fa na onko ba bi na wanji ade na antumu a ya sa na yare 1000 kura enye yiye eti se wo benu ne ho no aba fom a ebeboa no oba we woni na gya ya woni na gyae onti ne ho ase na onko ne ba bi no so onko ne ba bi no ohwe ne ba na onya yin se blame game no mo de blame no ne sister no so me niam bi wa me so niam bi wa me so wo se first lady wura mu fie wa na hu nsi akofa bibi aba enya afa na me dowo e na me pe wo asem da bi wo brand wa ye de enya se kire ka kire no na mo se kire ka asem na ha mododo wo brand no niam a wo ye enye brand no ma wo ye no enkoyie na wo mna fom na nioma enkoyie ma no na wo kura ya ba kuma sanke yakun na edru no kura na wonka eti se ya semwe wode aba ne de se sofo de wabie na komam se kwan da ho ye be ko sofo ho na momo bie na komam se eye duabo ne soso de a eno soso ye be di na chi ni nyina over to you Jolate. Okay, evangelist mama ye ni about dori na mankwa Nikki Pizza Fan Club. Okay, and I found to us a prayer. Hey, birthdays no. Happy birthday. Amen. 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 Mama, kasa mi ensa na me ka kire ma wuli. Pata papi to abana wo. No kwasem. Pata papi to abana wo. 2 elim kanipa wo sere ne kom awurade bunu bufirim anu ne edro elim kanipa wo sere ne kom wa ne kom nse awurade bunu bufirim ana wo ya wo mama sampi ya Akoma FM 87.9 Kumasi ndu perform be kasa me pa chawa na ye dey dabi bonsam ti mi primipa Akoma du baby a wo tu say sa the bedroom point of no return sa obesa ba na chi no e be ya den e na open na wagimi e na o tie de community ne be ka enti e be sra ma wuli ye be sra wo free no nyina ya kan sem bebre me primo Akoma sa duabo e di wachi so fo akoka seti ano adane aba so se wa wu ba bia wu wura ya sa de we ba owu na de di agro no we want to do Akoma FM 87.9 Kumasi assemblies and what 2 chorus and now suddenly I name kura wu biase ye be kun is a farasi no gina so dey amokase me dim wada na wo twi bia premier no me tia me tutu so dudu me ntise asemi e ba wuni ane so kan bi wo so yi na fi se won kan bi ya du ama mo fa ne ma no me kan bi wo ba se mo ya mo de kiso so mo di agro e na me ye we e be sre ma wuli bra form na mo abi wo ho do ma nipa fa mo na yo mama se me de me na me ka che mo se munja no nko because onye ready no kwasha no 11 na share no Akoma FM 87.9 onye ready so be accept ade na awaye no enti e bia ne kondo wo enti enya no nko wo me aware ne mpnatwe nya estati yesi anu so ade na emfa because most stati e no mu ra no mawura ne duabo na afa machi a na say na wo de wo fa na chi na wo ka se ensuo no mo ndi asem wo ye ade na wo se wo mpe no wo di ye obi na ensuo no nti o mo nkasa ana mama no entimi nya mema nka ho sign no supreme being mema nka ho mama me de me sra na message no Akoma FM 87.9 Kumasi ene me bi o ho ase o de ne me bi 87.9 Kumasi kano kre eye wo no sister de so no oba ye no ade no ko em say on sheda ni eyisa wa ha ne bebre bat ni nyina no de ato nche wo kwa ne ba bi nti won so wo na no kra bi wo ho me mama say no me ka che o say ba bi a we rewura ne do so e bi kra de bi wo ho no me wo so okoye ma wo bi a ne refi
and I know the soon so near Jabobia, Miss Anna Mihuno. It is all better from near Corisham, not the woman. Yet me, yeah, for on kind of cranium Corisham near you free. No, Jade or your hands on the condo well, Fantino town here. A higher community 7.9 FM, with 7 Jubadino, and now what's your bet Obano and once about Grace Gift Tobacco Clinic and Laboratory Services. Kona want to yard the ending in us in Namusa, dear prostate cancer near enlargement. Remember, Nina Monko. Now, yes, you come, or buy a corner, yes, your name Semunti, exclusive vagina steam and was a man and quad dear. Brown was yes, you, and what dear draw hopper papa 0543 320030 0244126123. Quick credit investments. Bomadi so baje besi a hodwo na ade aye adwuma. Sika no sa wo hia e de akobi adwuma anasa adwuma no wa bia bi dada e na wo pe bosia de atretremu a quick credit e wo besia e ho dwo ma bretenten wo atwa ne kakra kakra de afiri ho. Enya besia na afa na akotwa susu aye savings no da bi we de no anu Ghana card. Channel so so mo besia e wo internet e so 0302 200390 0596920833 na sanso ena na ye bi ese bomodia ebra dua bono ahihya ho no fabra no nane emfama huhumu eniama editia wo akwantusem esia no awade wo kono aba ne nyina na ye bi sibra na huhumu wontwetwa emfa enyewum na bomodia ne fo ni kyeremu e wa gona saman na ye bi junction na ewiye bremu niama hodo editia wa brabom nyina na hwem na wonsia no 0243 134535 0557667510 ahomka heat patch aye plaster nwanwaso ewo adwama so bomadi pebi na wayase no fatare ho na wafiche kuro no ya no ente so mfama honam watutu wo ni nyina woto ase ahwetwe ni nyina da aye plaster enro ne frafra eti wo de fam so atim sampa eye ho adwuma kakra eye wo nyina ebeto ase ede ama mekwa so aka wo se wo kuma ase na pa adwuma ya wonum so mo pa adwuma ye fo pankanka ene mo amutu na tufuo mo bomodin so obefre na wo ne mo aye nhyehyeye 0599 991 149 0599991149 Mother's Day yaba hu da wura rade adoma kwasi ada eba so akoma 87.9 FM yene Breast Care International Peace and Love Hospital eka ho ena yede ebre yetiefo nyina ema ne mra bra ne baye screening free wuntu ahwe breast ena cervical screening ekosom we ye be ma so ampanifo se bra be check BP ena face kra sugar level ni nyina no eye free wuntu aka prekura eti bomode na fa ho agimu bi na enwuma ko bebre na dama ena wonom kra emu ame de be so mo Judgment Dental Clinic wo mo twese ase mesin ye fita num kanyina wono betu ase e de ama kuma se Abrepo Junction e na be hu wono mecha kwan 0559 139582 0549906588 Coco Plus Protein and Micronutrients Powder ye de frafra coco e de mankwada de dipa mo munyini brom kama 0501 527 927 0501 527 923 Dida Herbal and Spiritual Center Abrepo Subontin ko na wo yade nyina wonto ase nipa duamu yade huhumu yade eye 0244 099 777 0244 404 972 Home Sweet Cereal Legume Mix eno so ye Tom Brown wa wo de mo so ya beans ena fa wheat afrafra e de ehwam enkwada di mpanifo di obi aso di kamfo 0246 697358 0246 697358 Sankofa Natural Spices bibia ye kama we nye spices na obedi ama bo ahyehye wo no enye de wo de yesti wa na stew na dokodoko se de we hwe si kyeragum no we de bibia ye natural 0555 603 143 0555 603 143 Yamin sharp papa ma fe ye kwa homa ne so 0322498035 0322498036 0322498037 ene wate akosua kunadu enka sila baby awadwene da na within baby afrefree yes so chapter prophet kwa highway Aduga what please? Yeah, but then I know can he sat down and no banana now. Amsterdam, Chapopa, and Kubuja, what is that? No, I say move. You say, Wabano, what you are asking the minimum, say, what you want is I don't know what they are. Or it's a feeling. I don't know what you mean in the past. The message with the emotion as you bring your body. Yet, Papa, who say my why did the message? I would look for more than the through. No,
Wakoma opakota mawai. Within baby free. The best mommy the who way. And no one near similar mommy. Anyone must want to know. I'm a sharp professor. And I may have my muntaka, etna, mompamano. Mommy, mammy come a blaze. And if I would to super a 2 euros so. Only the end of the one want to 2 really be said and I'm more canoe. If you can name someone, why, no, way, and I may get on a catcher of we are banner, when you are open a tip of pampana, where I live, on a catcher. Oh, what you want more? And funny, maybe will be. I said, wow, don't bear my own dimension also, or your mansion also. Oh, in your transfer, we are near Medicine, what would the other way and power here? Also, competitive. Oh, you hear man out on one, I put you on I mean, no, I saw we day, I said, and some the blade, I don't know, I on one was yes, Ramo, yes, so please don't give me in Lunas, whatever I said, yes, what. You see, and I'm mommy in itself, what by idiot, Moshe, Nanya, and maybe a bonko. I said, okay, I was no, I didn't know, I'll be 5 the dish, I said, I'm okay. Yabuadiano, which means you I look at hobby, mommy. I'm going to be married. That's it. We didn't baby a free. Really, I was a baby. Of a quarter, papa. Akoma Think about my son, what Santaman Kufiasi, no taco. Think about my Cosmo, no a big of 4 money to my part. You may dear Moody, you know, I saw you, Papa, going up for Mamma Quania or Depa. I mean, Chia is senior colleague, and we send me out for example, bluffing about the second to check a money pa. Mimi Abba said, yeah, me brand Momudi can't medium you say. Send you one in the one, Janu Akoko, baby, Aqua Shebo. Some we say, Mammy, I'm about the damn and you will see. And I came no, and I am not seeing you up by your befana. What didn't Namua, went to Nino, and what the Baba says, and I'm one also, and in the soft one, so I'm a pano go. It's in the make a tell of a say. One traffic, no one can, I don't can it, you say, won't call baby Aqua Shebo. If you are not Aqua Shebo, Yamano. Ama wa dasi yeni abane kasa wo se wo ba be fa no wo ka che ni se woni oba bi trase mo ba ni di e bia no no fo baby akwa shebo bia ama konfo na wi no anadu si na wi no akwa dasi enti papa no won trase won ka kana di mu pa no hu baby a wo ko ya e yeso di asidako no nya ise sofo ni ye nua ba ya wode na asembe fie no enti won tell the panel kakai na wo no mama fa do that we did baby afrefi Maa Akos ma ya mama ye nkwa we no ko ni e bonfa okay see me so dia me training sa be ma no ni Nsem so dodo Nsem so to omla from na Nyankopon so nyina na si na bibi obeye bia anya kama na edoso emetu no fono na ma Yami ensa papa si kwani ya hani ya demo ebesi emedi de Maa Akos Akoma mu Nsem jumedi emi ni spacho ese die busia padi sabi ya chapo na ebontu die je dwapa na ehwe no sanse na die ebesi enu besi ebusia padi nie busia padi nie miswi nie na memos ka hu ebusia padi si menisko maka enti ebusia padi na eba no die nyame aya wi mesema miska efere nyame aya medai Sadi wo fu aye na mesema bye bye